poma sibire na ya diamond na ni nyina nkamfu ano asumdua bu ano na ye babenom na nyoma akonkai pa na madam fu bi wanyini pa ni fie konkai na me friend dada was debi me friend dinwie ejapoku ewo da na dana metunwum bi ose ye ne de ofusu yesi so kakramam yesi so kakramam na ne no safo ha ko yie mankwatia no ko yi ma me pa na ka me boma no opema se me futufo kese pa ba kono no woso okotoku se damnam su abrobo tim de etima mankwatia nie enye dua na de damnam o yi na fuso omra Samuel somso na maloko ntino just Jumadi obato omra Samuel ka the nation sank of Olumba wo fia ha ohene yire aberewatia ono so beginadwa enya asem ketwa na no baabi a yekeka kono hotro yekogo so baabi a yekeka kono asem yesi goso kwakosa chief Fletcher producer sa na chief executive producer majumadi kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so wa na yebetumi agina na emrantie wemsi a homanta wuruma na yeko social media handles na so Kevin Oyata and ono kwa na wo Kevin Oyata wo bo adwuma enya asem keto akra kofuru bufu mpa bema asu keto am yi pabra na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me na meti adwam na me dia Asem Mpe Nipa ko boshe asase so wo kwaduma samo hwa afidie emma tromo bedie ko pa bibidie Asem Mpe Nipa na yaba ye ni ochencheku chenku a ye dia tumpan e kire ye kasa ase enne ye wasam kase pa edafi ha anya asem keto akra ade enya ode ya yenton sade enya ode ya yenton enne babia ye keka ko no ano de pa omna samo bibia boko de Oforisuo be manyankopa daruma do Ebenezer do dia bedwani bibia boko bigidie se ye tiefo ne ahwefo mpaebo mo bota ya chi ni otwede amponyankopon onu susum e de yakọ bedru samre de tese nyame oni ye de nie do Oforisuo be ma yankon samra yankon ba Asem bi shema no person de tudwane nti oni okay the nation sanka bibi aboko Oforisuo Awurade ayade ye da so won kwana katremada bodem de Awurade ayebi ya meka che be ma bia enene se otuwa piska. Oh yes. Oforisuo piska wo. Sika bema. Asem bia sine na me wura hwa. Na me ma on kan ko anim ha obi wo ha wo se usika fin sika so nwade o. Then sika wo sapo. Ne da wo sen. Wan bia no to samana. Na je se sika na ma wura ho ne. Me wura ho makọ madam fu bi fie. Ya. Yete mantamu be ne wura ho ne fa. Na yete mantamu na hunu se fie ne ye enye fitwahia ne bia. Na papa no ne level de se me ne kwaku. Etia ya wura ho hunu. Na de nyame aye wo nye odi. Bi o. Kisa obanchi. Komo na se. Onkusa ne de no a. Kisa obanchi. Komo na se. Papa na me kana se ne level de se me ne kwaku ye. Odi ase ye wo ye so ne ye de kakra bi a etimi hwe ba ne sa ade ade okay papa na hwe ne ba ma ne ba wie school akura ne wie school a wakonyem na mi twam na mete nkonwon wo be ma kro nsi fia me kwate ku ye se sa be ma na sa aware wo ba betumi fia me mo hunu se ma bo ho kan ma bra ho na ye twa na se ni pe ya wonyem ne level de se blessed foster V8 be pake ye nyam se me wura ho a me ga na che se be ma na ba be ma na de ne ho aba ena papa no se be man ba betumi fia TV ati parking komo na sesa parking e unza papa yi na ni da ba bia ka yi we na ne kasa na e ba fo en tiaze en ye nyi ejina ozi e onzo obi za o passion na e wom na ti enti sa nkomo we ho papa na ndisi besi abre ne ba no so wo efia kura me mantna isi ubeji ne ubedie u ko fa be mwanza ko fo bi a waware wa bodam ne ejiro ne edie gwagu afa unza V8 abesi waza brother first type kai ya o use ya bra pack ya nice noble mind bi na stick e kura no ye mbe show no odu fi ami amana ko ni akura woduru anos ya ne ami amasam na wo ka no akura na nya furo na wafa no ekwan bi so no me a na ma hye ntina mabai no ntina maba no na me ntina se kura mawale ntimi fa ne ngo ka me yere ho ano ye no kore but me peba bema so timi wo ba bema na mame a me che me japade mienu omfafa
Man is wood in Kakra. Papa na could end him so is can be Ukuruma. What do you feel? No, see what you be on charge of the enemy, no manifa. Or bad ya, made him company as sumesi, Tisenka, budget for star, no Bobby made some panonqua, and him way in our man or managing on Fanre Accra, no man 1 billion account. Na say a cobase, Unyami Scali, as you end, there was a senior Basanian Fofro. When you're not so be free. Papa, see what good. I don't know. I'm very well to say the battleground is a Kwaku. Sika. The Lumbeka over Penamana Robano. Said the Biamacasi, Sika Kasi, we have silence. Sika Casa, we have silence. I just say Sika one day. Sika one more day. For sure, Bema. Asem we come Yaw. You okay? Kwakuza Nanya wana so kusa ne banche. Menini di nkomo bia numrei. Oh, Debbie. Ane kokosachi. Na me ka se no na ama ne raho. Na we bebi wadane asem fan say hon so eso no ala. Am be kwa. Ya nyem ko da wa video. Ya di nkomo bi. Ni nyina ne se obayire ho aye adwuma no peska. Obe bema. Peska. Ama obi a me se bempre me ko oba ho na oba ne maame ase wa bete kwa no wuta mam de bebe fie ho. Se sikani bia be pack ne bench ene oba ne wo so. Nte me ba no oba ne ba ne be so clash. Santa na wonam fom. Ti ase se oyi me mom frim. Me ba me se maame di me ka yi. Prakwaku. Me shoni maame ne papa sore ne so pa. Nanse wo sore no ma bi wonten papa de nia bre one na numre nya sam ketwa hope na mato friend say aduane de bia again anam dane mama me no na me dan mani se maame ne tesoro again ne tesoro abosan so no hu se me ba na masansan na again say din bi ka ba no se na no wasan nam so o maame so papa solo so batize kwa me am no je o se da bi on bench ne si wono papa bi won sika na maame o twetwa maame na maame peso de me o de me man me so mempe esa no wo pa you abetiro kwagu me gina wo si ya wo ni abesu na na awra ho ohia sika ka se ohia sales na aka se de kwaku kan ti se be praduasa se kwahwe baba bi anka de ma papa nko be ye no awurade nyankop ko ni agro na kap dia papa be na wo betimi hwie asa no ma bi atan yo wiase no awurade bese o sika ho se nka wo ni obi kase no kan hia sema wo tu ato no ofa akroboto sisu obi kase ohia wa opa kunumi ya tu ato katacho be ma so kan bi ohia ya le bon itu wa ato no wa ma men kase mto ade ede wo wiase unsan ka bi da aduane ede unsan ka bi da oba ne ho akono mfrande bi da na ade awu ohia tuma ho oba ne ho akono ye se kwa me nkum etwam wanfie na wa wachia ne office enye wa kono ho na ya gudu ntina ho na otumli ka dia dazu wa hu papa na ebe temu babu oba wa kwa mu ha uni sikandi ajazi mambisa na jo afa ni sa na wo kwan umfa kwai level na che se sika ye bibia o bible na kan wo ra fia na ojo be ma wasisi die ntina ye siesie aduane ensama atiazefo ani gie sika ya de nyina ofo so hu sikani a ni buafu ne ba ama se bempredua na yire ebuafu ni da obekọ dwatoa maame ne bekọ dwatoa ye obe ya papa chom misraw be jamie na nra akwala no so waka no ho mo papa pam na frifie ho ye ko ne ko pa maame papa ne chaw short ya se na hiani woti aba hu uduepo yonkwa na oba se ba boni tunom bra da yan ya so wo boni tuni ya fro ko mpa no je anka wani ho hanto a obo akra ya ka jo akra wundia ayo wa fro mo kwa ji se ya wo ba ko kura ne maame nya be so leti yawo sika woni nti emoya ana wen ni baba renza ne na chese sika de ebi wo botuma ho de o na me so se woni sika wo yire dokura no won kire de odopa no no fa ma da ani do no de ba ma ni ane do no fo fre no dadida akuya om si sika de akuya om si sika de na sika so ma so ani chiska o akuya aniska uniska o to say ere eno kura sa de ana be pe woni mo Sameti air conditioner. Na ot site. Okopa ba na me medi. Enti se sika ni ho a e ma odo ni nwie peye. What am I say? Sika wo ho na. be twa dro sa. Wo de twa dro.
Why now, Pumano, or your friends, or woman, or Ebehi, to Nirasum Dim, or Babana, Makurana, or Tetina, Diego, and Zama, Uncle to Nirasum Dim. Go in Caprade. Oh, wow, of course, I am Martiwa Pesca. So, wouldn't this scanner say, or Mona Samuamo come up? So, once in a tenant and chain, ne pesca be. Now, when you see can be we are, or Mona Samoa, or say, baby, I would not so drown so bed ruby. But I wouldn't see how it is our boy. Just one is Cacron, your choice on. As such as be an enemy, Timmy of Osei Obama needing Goma for Frono, Union number, a year and a summer open a pizza man. Brana, or Bravo, the pizza. That's what they pay money. Mamma Cassam Joe, who years near Bonza, who in somebody now. Who is some baby, and I'll get to be a shot. Yaki canasa. Now, look at what was Yado. I'm getting young people to be found, Mamma. And I get to be a shot. Where they are never. With open your piano, I want to send you a proposition in some Yaki canasa. No, here, wow. Of course, you're not saying here, and I'll buy a lia. You can't just a fatal bones of Fatono. Now, Yalena, when you're never than I go. Aquacuna, we cut a job and my dear, baby, we didn't mean Fino. Was who take Bantuma or Bayade. Gee, in the way. You'll be never just a too far bank hospital. Yeah, catch out and a fatal bones of Toton and wash the back. Well, the mamma and the papa was a school away, come here so much radio say. Yes, you had to grow in school, come and dinner. They have been at your help on them. We have watched radio say. So, yeah, woman, when you was a radio, could tell me near tomorrow. Mamma, would there to me. On to Susanna Day. Or for when Sompa Asem Mpe Nipa, you tend to buff for it, me die home. Said the Quantabis as he was unity. And want to say a cow. And the open winnie. And the open winnie. Chief producer was unity. Some are penny when young for no friend who are bangan, or grandmas and was saying Diaso. Now could be a woman who's always said Dias, will be as ice. When you look room, I will be as ice. I will be to the project to go on. Quite Portugal and create coffee payment and Fuku Japan issue. Okay, the other one said, oh, we are not your way. You have been over. I got it for my there you go. Jim from Mana, or two babies. Now we are moving at it. Our task was the now play what she had shed it up and read him. Order for and then come on. I hold ya a man for Befa Warrior San. She said, Nina come for an old one, what Pegumayo. And the Amon body and Flambanti. They knew I can't. Who talk and wrong with the body and the because woman someone first unica and that is also keen as him see. I will hear in the morning, in the morning, what about 0551 0551 now say what now say right. Oh, here na more, baby. I can 0551 now 31. We need some Asem Mpe Nipa. But they can't go here.
How much for no solo yeah? Don't go for the cow. Na me say si wa. What the car go here? Na yo. Na wo dey say so bobrim no obusa kin. Bobrim no me say fa no we. Yeah, what about man so? 05513193 ohia na mo nwuno. Enti edu ba bia wo hɔ a bebibi yo. Na sika mbra obotom na ye meme kwa de se bibi ni ho ya na abrahu ye nkonko ye nim ye nkonko. Hello the chief also yeah also pizarro ni mi do chinkazu na ya futu sam no wo ho apadwuma bi yo ne preska tubotom also ha preska also adaro ma me fa konya sunchia official of chief imam imam swallow sign wana me papa opanyin galaj gaba nyame adum do ma komeka adoduru ekwisia biem mekia sampani for no voso wo ha preska masresa preska sika de hia na voso so bi ka se hia wa ba bi ani pa no kra nta so fa ho se ahotre yeye na wo sika so a wo tiri so panini so nko ya de ma voso pizarro tickets background kwanta bisa ma me bura hu ne nyumre yo hello baby afrefre udin so close from ma me yenti o benike omuno ho pa womuno o kanfo obi fidie mu abo wi o womuno benike me kasa eho womuno eho etimi da mo se pa okay da mo se ene mo futu da mo se dani de nyina mo futu no ma ye nhira okay amma ba futu enti amma me magina ba bi ye it's your masamwa okay papa no me ni se na ho pa ti nyame ne mo nya adwuma wa nyame nhira mo ne mo futu okay hello Adam anya sankitwa ne o okay hello baby afrefre udin hello oteme ka baby afrefre udin Madam Tafaflu Aflao. Okay, yeti o. Me pacho onyanti na obeman na yereda. Ya kacha na efangumo, me fangum, keno wa fangum. Keno wa fangum onyanti. Onyanti na sa kasa no. Onyanti na obeman na yereda no chano. Efangumo keno wa fangum. Keno wa fangum tikene so pe na yereba. Oh. Onyanti. Na jese no ndi guma die ne besie. Oko. Ya Asem o. Hello. Na papa bi amani bi na ta wifi de fara to so. Kenchen si wo krampo e. Osei. Ke o falu papa, mi se falu ba na ran papa na wa ni kana ho. No okay, mante do kan so. Abaje naka. Hello. Ko juma ye pa ofusu. Nyame wotumi. Na ma futu ni de mu ehiam. Ofutu na sikiri ni na se e ma te ho a. Juma ye doktor ofusu o kai mi ye obi. Na me ne de wo pa gani bom fati no dobi. Ba kan so mi yiti. On the question ofusu I say no ka ke mi ti oba ni kame boy. Eye me ya pa anti mo futu na mo de ma ye ne de. E mo bia wo ho a juma ye. Na wo juma ya o ye de oba nti mi nya o na wo juma no. Problem oba na saba. Nti de ma de ko juma ya eye ma mi che nti. Ona bo wa kwa ya fed ana kudo ni fitani wa Sompa de do na for saka. Na okay, hello. Baby afrefre udi kachachi. Hello. Baby afrefre udi. Yentio. Okay, yentio. Okay, yentio pa. Okay, hello. Hello, good evening. My just ma me baby afrefre odi.
If I show you for Mary, because if you have for me. Mary and you. Oh, if I show you there, me mama pasu my idea. And they say no mira who far so me do we mama my serious self. And the other I mean come up fire. Yame would to me. Hello. Hello. Hello, police. Yeah. Oforisio bema mediane gwezeze mdodro boasin kamprom. Benzeze waboase fo hu nyina ho ye. Obi anwo de se cho konkron no. Yenti o. Bema Nyankopon isira wate. Na ewiase we nipa mpe no kre. So be kan no kre ti uni ampe. Ba oforisio anwo che de ya o. Hwie. Ba ni nyina su ye juma bema otu wa pe juma. Obo so juma ni enne megbunu no se eyo mo den se mo di ade akura na bi e be si o muti se mo ko tonko eyo mo den yo na ma se de wi asi ko nso no e bi o de wi asi ko na e den entimi se o he na se abrabo na o ko no enkoye obi ope mai se juma na o ye obu ase na o ntimi nya mai se juma nya na se force na o beton ana se o ni wi be fi uti ama ede income kakable wa bema ye so nipam enem nantiere ni mebro mumpe ba ye tu mufu ene fu tu mo be hia papa ye tu mufu etuma bia ye juma ejuma diska bebro ko no ko na ni wu no okay hello Oforisuo bemeli yey Admire menkwa medie me tonkra na frimgraizo Mr. Enoch aka Nana One ba ko pe admire me wura ho adai na no ma me bi boni bam e wo market pa na Oforisuo ma nipa nko heavy o e be to afi ba ko adai no obo no sira ma me no pie no ho wafa I 5 city say come dia akra na wa atodo kona ma no nka no kono na akra no hunu yogurt wura no wonu ana akra no so be di yogurt na wo dia hwe pa say ma mi di budget apie say okoton kra do kona ma fira no pa ko si anwire no bedi na nipa mu akra hunu yogurt proper akra yisu ma me bon ban ma wa hwe ka say obi ba wo be ja so nti ba bia onyama nipa di bone no ovoto ba ma yan hwa de bi Opa bi so bi se spray ben pan ya kama because anka twade asema mi kan bi so bia obi ya da ya obi so bi se spray ben ya kama because anka twade wo mu san ka twade ya kama na so spray ya use bi kra nim bidin because bi boarding bi boarding no me se obi wo hono mo betima to spray ba ko bi 1000 series spray ba bi bro yeah, obi crab no ndi obi won mo bisara obi ase anka twade yi se no ani because ono be ni kaso anka twade asa oh ne wan ti ko nya de nya opa no kro nya de nim atuma wo kama me wo anko na me ntwa bi so ne me yire nyina ye ne me de ma mfansi ya oh na wa asem so abra hu se ye hu yi na ni man ka twade bo eno de hia full spray o na oni message obi di aba ene nson obi message obi di aba sisi ane se obi di message aba se heaven no se yampa se wo ho a ehiafo be do so ho Obebra nsan ho yampa nyama ye konkwensa ni na nwa mu a ya twesi wa ye becha ma akra na kwoti biedi boy ye bo no anwa mu 1 cup ye becha mu nyina na akra no e take kakra di Oforisuo boy ye bo no na nyi ohia na ye wa grase ye to mu ma wa na se wura de wo papa de no agokudi ho na anwa na ye wa no twon ne ato se wo fi ne ba we betimi dai apon program we amafo ewi amafo ba ko rensa sam no bi su o mu jira so hello accuse me Oforisio yanko yanim Oforisio ma frese dia na se nsiane ba ko pe nsuwura drink water mata jeyi ya ka na kama papa ya fa number na maye na adabi o ka so hia number na obehwe no sponsor programming no kore be be mano why yo no Oforisio na kama papa usitini ya kama Oforisio Aboagye ne na ma nyuno na ohia edewa obakura woro be ho
na we this akra obema akra soli o eno so ya mpasa oh obema soli because confirm no say obema akra wu because yen to akra wu sa akra wo fa ni but ka wo ho utimi gisa ma dia ti because we so di obema niska eti wo ni sikara se wo ni akra da o kakweti o ya ki a wo de bebo no I don't have the three because one father and father now this year of the disca. If you are supposed to avoid the idea that you have to say, Bible can say, Sika for a yet been of the course of him, but me the who's any fan actual Momoa. And he has on a bad thing, so the course of him. As I say, he only be a new conference. He can't be any who has said the be setting conference. Oh, near that day. Oh, near that day. Business to say master drink water open the juma na here ni to say me kiss me kwa safa na media ma me pabo nyina tete da kwa ba hima na bere ni wa onko din konsa kiss me ni bakra fosio okay ya drugs be kwa idea ya nchia na ase kwadwu ne ba ne Porsche omomfa dwumadie we eni agro kra avaluma ase ohia emo ba open the pathros and me ba who si mini ho so na da dem ko ba unya lo fe ade so to nyina wa fe na ko do for to try to the mini ho me ko sa no mane ma no open way ma men ka sem church for what the dropping e ba obi ya the hospital na ko hwe na enkanya din wo na wa hwe na wi a wo kra se wo ba no eno ni asem no iso yi kakra to wa ko hwe wa se enso no bi amoye be 3 we Germany we were France we were Canada ana mo nyina wa Ghana ana wo Ghana ha na sebe menka dwumakura wo ye ana wa nkoyie ana wase yare daji mo nyina makohia ho ase umeko we ko no with the 20 minutes you ne bia na ya twa dwama we so ase umeko 30 minutes wo hia ni no kwa no no nzu hie ano te ama obi a kire ne bobre hello baby afrefre udi baby afrefre udi enanya ko jo ni ko yanim yanku yanim ene o je ko mutiri o enanye atama mo ba na kwa enanye me kwanta bisa mi chief producer kwa ma mewura papa na nim nye yedi me ba cho ma me ka ta me fida wa ayeti o na adama dede wa o ai me no ensa bro me nim man kan na nye me ka te wi mo man fa ji ba boy mate baba o ni zika o ko jma o zika o ko jma yi ba police ba pola chompa bo o kwalebu ji koko he o kana ko da wa je na ji boni yo ni bi kwalebu ma bi oni de babo o ba le tebu ja o Asem si anarewu omra sawan arewu hospital no Osei egu flags me say say oni sika no o asem aka marewu asaba uni sika wa kofie bi ma wade wo mu awko e maye miensa mienu ekunu we wo Canada we wo France ana ba ku kunzu ewo yo ana ba ku wo Ghana wo Ghana nso sebe wo bet nyina ho apopo sebe wo bo bet na de wo di hihye na nso kura yo bi asene bet atwa wo wai ni ho ahia watale ya kakraka uchu to achia obodwu se watale so ani apa na mso wo hian wa ontale nyina yi uma me se ara na se eno no do ko wa ukunu wo Ghana no na ato ma me ho wo so una ai kafo no wo fie be du obi ayi 200 da ye be hia ukunu no okura zo hia wo bi ayi eno kwa no bogus no mo ba no mo for lift wo so wa for steps you do e hu fifire sure wo kana ene wo hia betumi de ya pon ofo so yi me say o hia wantale na yi uma wantale yi uma because you are what and where obi message odi aba wo say ehia wo a edi ku ayere de frɛ wo nko edi ayere de ofo so Osei ehia wo a
Ubedi abedina mena. Bedina mena. Nye die hia nie. Ubedi abedina mena. Me se eno ma nyankwa ne no ma eti akoma nkwa ne ka kire. Sana so be ya dia be na me dia me uba be nyanya. Wo ya zure no afamu. Meniku. Wo ya zure no afamu. Mpase bia entimi hwa akola na. Na ofo be my family ne me biase o. Bo beti ase. E ma no so hia sada ebe hia wo no. Ada hia beti ase fie no. Na ya no mu ni me ma no ya no mu be ma sore rough sana no e chesen. Marim pesa. David ne ya adwune kwan ya be fa sokola mpa ade echi a. Ebenya sika hwe hafa ne ya hwe nkola ye didie mu a. Ena omo ame kakra. Ekua omo ame kakra no so ni. Onya ne so yere ne nye romance. Okọ ho ano wadi no atena. Na upestiasa. Upestiasa. Oye de abefu wa. Oye de no abefu wa no. Ena abo so odan so serious. Obra shi ya di tutu si. E ba sa udi aye hwe ni mu. Obra shi ya tai. E ba sa na wo kan wo Obra shi na tai se wo ma. Ye wuni mu anie. Ade efe no hia ho. Masa asem wo ye kan. Ame ka se ya no bi ho ase. Ehia me ne me ho na akire mo boa. E ya rekekere hia ho. E ya rekekere na wo keka hia ho. No wajia tu. Wajia tu ade a wo pa wunya bi no. E ho hia ho. Edi ya no bi ho a ehia me o. Na me ho na akire wo boa. Ehia ho. Kan obi mu a. Obi gina ho na so. Ehia ho. Hello. Baby afrefre udi. I like this Sompa be shime kan go shine bro no. No okay, yeti o. Eke maniso tame. No ba ko fo. Na so ba ko fo so. I don't no say ehia fo nyum. Anu ehia fo ni. Oba ehia fo nyum. Ohia ne de ya rewu. Na ma no ra ho se. Na me bo pabo. Oba bo. Yes sir. Me bo pabo mi se. Ene. Yes ohia de na mo mi no. Yes sir. Wo kwa so ro kwa ne se ehia wa. Yes wo ya de se kwa rewu. Oh. Ya yo na kwa bi so kwa na so ya po ya fo di ka ko fi. Fufraba. Yaw. Onya. Ai vai ba ko yo fe ni mi chere termination on e bu ja hene. No okay. Ohia ma onu akuma ati mi ka jo se ko jo mi nsuma mpani nsuma. So ye payiri. Oh. So ro ye kuma mi nsuma mpani. Ma mi nsuma mpani nsuma kakra. Nsuma so ma fa cd. Ufiri akọ abu akọ ka che ma mi ya ntata ni ngu na ba. Ohia ni wo sha ban onya tiefo. Aye ba fia una obe bresa so still. Na wa wa ja. Ade kwa san yira ne de apai wo so. Ampo. Ye fa kro no tu hia. Sika ni so da. Ebi so na wona. Na adaka na esi wona ye jinsan agum no. Won se de ama sika hia ni bi akosi ni dem da. Debi. Mo. O de enko. James gani na no atam ko. Oba afan na no kem se wo mu ne wo. Won de onye kromfo won de aka no. Be ko si hia ni de be bo chire mpe. Ko do onye se ni nyina ni. Anaju no kwa ma wona ye real. On va nyane. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Say na mo se na matu. No keep any yenti o. Here pa. Wona nto kwa so tiato. No, this guy moja. Sky ni mwana moja kwa asa. Sky moja na je sky show botumu. Asem wo. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me dia na nata form me free asantuma for flow. Yenti o. O here de me na mo enyo. Ohia ni di tifie se me na dodo me. Yenti o. Ana obojo Na support yenti o pa. ya de ba ko mi se wo hia wa se ya wa se ko wa che ya ti hia de to tu bio o yer wo no ku duwa se wa na mu ye di ko pa o ti ha se wi che mi na me fa ha ya ko get mi le ba ko no Na abrahu sembe wo mu se kwagu ehia wa na wasi wo fufu ne nkoda na pie ko bobo o se asu ntia so kakra ma me o de sari sa no afuna nimra won so ni yetwitwa o hiale masa ade no ba yaw ne na mo onyo udi ni nkom awu nwie dawo o hia na ma yie ba kuruma bo sa ase oni mpompo se me ko bo mo ma ye aduane sigani no obo am ya ye aduane obebusa ko se mo no be hia dodo se wo yi ato we do se me ko bo am ya no aduane abro no ane ani kunu be hello hello baby afrefre udin
But I'm a fish, I think I'm some. Yet you. Masa, Uhiana ma, the breakfast group, Cabrania soon. Nanka, and some fact, I think I do be a natural day, and Copa group Bania soon. If Yawa, we be a basa. We will be in here. Can see kind. Hello. Hello. Oh, hello. 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 Good evening. My Joseph Katachi, baby, I'm free. Yet you. We had a papa you. We hear me, Macate. The whole interview at the Macate of what to power. Yeah, my person cool. And so, yeah, let me hear me, Amenco. Macate may cooperate. Let me hear me, Amenco. Today, we hear the papa. We hear the papa. Nina, I am in Chicago. You put me for and penny for Bola, your mind. And I might my youth to your blesser, Madame Wate. Okay, hello. 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 Okay, ya for friend no esia ohia ne nam enwono. Ohia na makani ya aboa na ohia se abrante amachidi de kan. Enti ya de akiafutu ane se ka emfa ho ani suku a wawie na wo se wo twai na abai mo adwumanyo. Ese opa adwuma bi dwo na etumi aboa wo. Eno nti no urade nyagopon hia so na bebu do so hia na bebu do so papa maza ovozu hwe ene asema ya kan ho ko nu se kaka be na maso amafo mpeso mu wura mu nyam wura no na samre nipa bi te ba bia even abroche for kra fresh hwe wo hia wo behwe adwuma meye ne ha 7 period ni nyina isika efie nye opeso ofosu nani made an ewum me say so yen wa the pass e friend na the pass akono na ka se tete anuane e se be manfo sa me mo aduane bi din manfo sa la hu etu kwa maka no me na ade be bia yen ti o januane ye ma hen fo we ohia ti ma aka atade a hye last year bronya sigani no hye no rakola obisa no nkai ofosu me hye atade be me say kiro wo kai no ukwa sikani kitchen menu no bo ho ene de be nyina ya list yenkobusa chiso no aka se ne de ebi ane de me ka se ne kese nanso na me kondo na wo ne hwan se wo koye menu aba wo kitchen ke wo mse ohia na mo onwono o to enka na wie ni ko ke ya me to enka na o se ohia de anye o awo fe no no de o se de so ya mobo atwere ne megu nsim na nketwa no sa ye wo mu su tobere ye penso de ye penso de o mam si to da bia wi o papa ne wo mobo se bidie ka frejure ba na be hwiase a ye nkwa bisa no kro ba na mfentwe fom dada achia na wo ye be ma wo mobo papa sa me hunu eba bia o de ne maame akokọ to se wo hwede nda yese me ya nti be ma ni me gusu na ne mmiri mu so de load na do so cheze kana wo twatete ya system ni mu o ko school a body apesi nguntum ne da so bi edibi kanti bi ani ho ena obi anso enti nesem no obe kasa no nsa ben stopper no mete ya apɛ no makate no obeshawa de ya bi ansamfo na to so ya credit ya mobile money ti ukate na nsamfo na be gbe echi enti ya bre ya beto bre kanti ena oba 4 years wontimi nkasa o ko school an bag ebonaji pa o pa na deko enti wedum nyina agu so na se wo so di hia besa awen kuriya wodi wu ya na nka kwa ma ho adwo dadadada wo na me kwa be mesensen ni metare obi di oware ohunu hia mani hu dabi sa ensan ho be ma de hia ye no na akobi beto mo adum wo ye mobo eduru ne so na se kachi kasa wa se ma metere ne ma ne metu na nka ne ma me no kura nka nchanse ye ntesa wo se kachi atoso kama me te odi ma na ka o ka sa ne je na se be ya be firi ho akọ
Osei mama mono 3. Osei mama 3 ni. There's a 3 CD. Aye. Ne mama nyoma 2. Sika wa sanka wo body man beans. Aye. Mama macaroni ni bi. Aye. Mama liver. Ne mama ne ketchup mama. Oh ya mama kosua ni bi. Ha mama kosua ni bi. E ba jo we ketchup ni ade afa bi gusu. Eno ho odi o. Na afena mama ne bi. Bibia 15. Biya. Bibia be. Ahia fo aduane to no. Bibia. Ma bibia si. Kogo busa ne boa mu ara. Gugu jaja ma kan de egezi wa dem wa. Ya ka bi da. Bibia nsi ayi. Ekura kasi a onye bibia za. Ba we de egezi o. Ka wi ama ne nkoi na. E de egezi o. He? Wase mam treni ma ne matu ne sa mo no soto ayo to sikafo. Na nka ma me no kwa nka nchense ye ntesa, ase no ase ye ntesa. Wale ka cha to so ka no to de ma. Ehwa na se be ye obekọ. Kudis kani aji na se wo to aduane a. O che wo hia ni zesia no free line. Skani beto na ase na so ha ne da ni ne oyi dabi ni atre ne ko ho. Ni ya de treche ma no agufuo ni mo. To ya. Ghana particular kwa de nya wa nkrofo kura be ma awehu obu. Awusa abroche sa no man ni ho. Ehia wa ne achew. Ehia wa ne abu. Na de awehu wom kura se de besi atwa waduane ko asonko. Na se bi wa enfa ne atwa. Na se nipe na akwa ba ko de onwe no ho. Wo ehia ho. Wo yire kura o ma ne nane ne ma okobura no aba. Na modidi. Ana na ba no si yedidi. Ose asoma me di. Wo enya ko ho ade me yede. Na se o gina ho no expect se be ka se o de fia. As the man craig because oh na muni nka mo de no na de fansam fon ko ne ko di ni ja atom fon no. Wa ko bia peta se men ni ko di nka ho. O ya mi hu se no ho de. Wo so wo yawu. O na muni nka mo de o se o de bi ya me o se. Okay, aha ene ya de ohia nkomo no ebesie ya ntoa so a. Aha. Men pawas ma ya na wo ye no. Ye na maye. Ade a wo ye nye o. Wo de obekreti minim se wo kreti ade pa de wo ye good enkobu ohia di da. Wo be ama nipa bi kura prawo. What aso a wo kan ne dwoto na nam wo se nke ye kan dwoto sia no. Ye se da fom sa. Ohia no. Na ya papa na wo yire hwe. Wo na hia so wintimi na. Sa wo da na ade ye chentem. Wani guso ade ye nche. Na wo yire nso no ono wada dwedwe no ho. Ama ne be ma nyina aguso wa bɔ pawra. Na o hwebi wo yire edi wo yire be ma. So on kata no. Wo yire so wo be ma ti afa sho ma. Na ye mo ne za. We teacher we ba. O ti jiretwi. Na unsu ntimi na wo hwebie. Na we no esa na we don say yesi. Say we don say yesi ah. Na de na we kan kudu yo on kan hwe na de pini ko no akakra. Na why nsi e kan wo use aboda no atwa ani e ba sa se ko di 2 hours ansa na wasa ba wo de sa na wo yi se wa so tu ke kwasi abe na kwasi abe no udu ne nan kokomu a wadu center enti wanka bia no atwo keche makaka na wo pini ko wo ye dia be wa wo dia so uwi na wo te kwasi abe no se mia na obi akwasi ba ko wo so waja no afi ye kentema wo se mia ofosuo no kurani ya papa de me ache wontam utinwi fu a wonfa ho wo se pra wonfa ho wo bobi sai egwatu se won so omna hye din de nfa the shavings no wo de wi hye bi biem na afei na ye bi obie asesere wo shirt ya kakaka na wo shirt as a uti motor wo sam ze ka wa na afei na ushu na esa ankore na utu ana aworo no aka hem na uduru ba bia a wonchi anko se mini anu na tise me kwa ba no edi na jesu se afewa bra ho ase na ekomo tiw na ye ohia le ba mu akon asidi ho ayi tije bezo so wotrotro we ga yanko we ma ye sen sonkro nso ye buku mu hwe be ma aso wo kan we wa mfa jo otro mesi so a ye je ka okay ye ko computer so adwadie emra se Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh,
tasty, delicious. Boris Bees Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Bees Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Senior man, no to know about me, Tinkra. Also, how senior? I did a dank about that I am the Biamela, no motion, dank about that. We are dank extra. We want to mark 120 in every job. Senior, I'm resisting as well, Mrs. And also no problem there. Senior, what is a dank procare? Okay, so I won't dank procare. Okay, to see every job. Sir, come on, go back, friend, dank about tonic. When am I doing? I'm to me. Na nam to me down so me here be no no o chale me taibo papa sir see ah nam fight to care na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me sia dan fight to care aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho see e fifi ti start to tell boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi ato brakasa yɛ aduaba wɔn waso a ni dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye prekese nko nuaban ne ahaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekese ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye precare natural powder cc nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ne nsuhie yeti Pani anwumre wabra wadidi awie obenya precare natural powder ato King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolenak Heba Freddie Mengs Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampo Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550-19-15-14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe san kratoe mu agiatum Okay yakwa akwanim we ne Sompa Asem Mpe Nipa yo tetetu bafo ye bebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom na ohia sema yakokan no amanfo course wa eba no ni messages na no den o wa pe bibiyo the Obana nya trase yanko anko anim panipa memo akwaba bibia boko de boko na oso kakra yeninamu ya Asem Mpe Nipa ntia mama boju se nyina ye fita na nyise na miti o manfo nsam no miti ni nyina re dai ye fita free na baye bacho be microphone mama bacho me free sankore bacho ye frɛ wo sei from me Joseph Amuzu dia obia ni me omo from ya atwo okay na wakosam ne sen awde abeda Sompa Asem Nipa se yenko moa pacho de kan me damase because asam na sie no ma chim bebre minya obia obabua me na matimuka mo from ya mo mama sa akonya we asam nya asi 2021 na some near the start here. I say me kiara no aja na me so me de kakra nya me sandia ni didi. Na just all your drop ni
minye driver ni okay ba mia na miya ne kakra ja na me so minya kakra kotoka di ma driver nso koba na me so minya kakra de edi nti start here sada no kwa na obi se yenkofa ni nyama bi ma no na ma frɛ no se obi se ni nyama bi nti anwumre yebe kwa kofa ma no na che se wo driver ni na wa tika no ho wo ye mate ana o da bi ebi owa omukwa ajamitifi a menya hwie nti ya me di omachi na enya de okay yakobi ebi a mabre nti mu kombra na mitifi no mu ye de akoba sa na ye no nti o nti me friend sa na ye Sunday nti sa tam ko na me ni sankore mu akra nyanka sa no akra na me fi ikaswa na me be share sankore a me ye ne kakra ba sam ne sie na mo sankore nti me friend ava no so obuasi ni se mu fa mu ko bo na me si tambe no mbeba no so mbeba be sisimu ho na so nyama ne kwampo de nyama wura ne si 18 kura nti omo ba ombetumi ya de akofa nyama na de amano yewa na me kate ko no nti na me kwa me hwe bo ti mo wa na kwa bi ba se yesi me kanya accident na me si me kanya accident wo hin omo si akodi agwanshi na me so da bi anya me ka because akwan so de me kan de enko ho ti mo wa na ne pa foforo nso san fra mi o free san kware ba bia meeting na on me fine no fra mi say ukanya accident na me okay na che se car no anya accident common by the 21st clinic e sciatica expert 21st clinic se men kan kire wo say sciatica nko ade a for akwa ye betumi atu sciatica yare na se na ho atɔ ba bi ba ko pɛ hefa 21st clinic na o se sciatica no eso sisi na fa wo sire mu na akokoma kosu na sintrim yade yi papa na nya no nko an wo sawu o se yade bibiribia da fabra be dan wo mo betu yade na se no mo de ama laboratory ne scan infidi ahodo pio wo bi no massage ne ade nyina be miemia kama na 15 branches eno e wo Ghana member ne nyuma penti no ashita Ghana member bia 21st clinic no clinic of the moment was men kan cho say asante mantem ha baby mienu na be hu no oboase na kumase ya na ehwa overseas kumase ha de no ha ho na be hu no afa radio nchemu ho a cancer quarters called junction no so ewo oboase obo 21st clinic ewo ho Accra Domi Market we hu so nwane kranza techima 21st clinic osi nyimini 0540311311 0540311311 yekopa mizo drink ni mi no de na de yo ni 5G miza no ayi yo ni apontro no na odu birthday yi mizo 5G miza chi akoko nam kan ho ekopa efri se six match yekodi kofobia se mizo ene 5G miza na edidi you eno to odofo so opebi aton na wate so mfaso na oso ubotuma yoda manager Daniel 21st clinic na okọ Beacon supermarket abawa no manyi post office hono ubenya biato mama Esther wa Outcome Royal Ventures Baptist University and ubenya biato na Sachi Enterprise asafo abincho ne VIP car park no ene di hwe ni mo 0246270221 0246270221 na Sachi Enterprise na mebobo ne ma no ede ma won kwa chi company limited wa poe mantam mu East region ibenya biato KF Kinju Enterprise owo Suame ayei oni nom hotel no ene di ehwani mu okwa ubenya biato mizu 5G meza Courteous Marketing Agency wo mo ene de baye 21st clinic obon homoden mo se da bi afedi wo the 21st clinic opaya oko Europe to ye ko bruni krum sciatica dia ye omunyina no ye kwa akosa enu ntino buku appointment nti appointment na bebuku no obebuku no Europe ba bi biada wo bia no je number we ebebo apa 0244915116 0244915116 yemuku appointment ye ko Europe to 21st clinic nko ana apaja clinic no ni nyina da wo so de ko Europe to 3 herbal center edu papa bia odi abadwa so 3 eco capsules koko master ye ko tu koko na se the koko no how epoma tu edi nya papa ye ko edu papa na maka kiro no 3 eco capsules koko master uduru wa usupe bia to henfa kolinaka ba dani heba Misty Heba Apidank ubenya biato 0546107107
0546107107 yakon to seminar express group yemfa nkoda na yekoburu ni krum hemfa na apeso ko Canada US UK Australia hemfa Germany Italy express group nko an so ukosu yan de so koye adwuma na pesika ba no express group am obi koju sika ni ebebo yi papa Kumasi Accra tema Isle Gonta kwa yesunyane tamale bebia ni ubehu express group wo 0249000448 0249000448 yenkoi na yenko na yenfa yenko to seminar enko die express group ebebo yi papa orofo ye ka kwa henfa ye ko abe ho mami abe ko abe herbal clinic Dr. Hetty Abe Osei menkancho say habamu de ene otepa eno ntine yade be na ye kotu ase enam sa yade nyina ye fanko da no whole heart na sickle cells no ene kwade wa bi wo man kasankaza sickle cells no yesi edumi yeni anu oduro enso mame Hetty Abe herbal clinic omu obi orofo oyipe adwuma o china da ntiji aba no tanos abatapa new site ena Abe herbal clinic wo 0243345392 0243345392 and 0506460208 Dr. Professor Abe and I make comfort na medina mano kano enya accident kano afedi enya accident pani omofra ono msi enya accident ne kosi sai nti omofra me sa ya abda microphone no mame omofra me sa no na gaina owo ho no ono oben babia me metinti oni me fine no so nipa mienu awu akan nem na mo aka no so bebre epra omodo amko hospital ba lokia no mo de ka no kwai no mo de ko mo se mo ko tepa no mo fa boys no mo ko bo mo se mo ko bo division 2 league na players na ne o ka ni players ni supporters ni de egu kan okay no mo ye say mo se number mo ye 32 no me nipa 32 na egu kan nti asam no so asiwo akodie junction ho na police front so amutu omobaria ti omo fra mi sa no na ono gano catch me say lock ni say sunafo saf former regional minister and current regional minister no omo nyina amu betusu penti omo no mo a order mo sisa omo ko Washington ti ka wo ho nyina no omo ano mo tua sa ka ni nyina nti sana gani kachire mi nti ade chie no me fe no me so o ma yi obi anti me nyabote na wo ho no me yan sana ede maba ba ade chi Tuesday no esa Monday na adwo no me sim nti Tuesday no pa na mbedu sankore na me ni madam fo ye ko police station ho ti ye ko no ye si wo ba bia azenti ni sie na esi wie no ekoto amna bi wo kan koto amna nim nti kan da amna nim a ye ko tuye tina echi saade a yenko police station ho ti ye kwa hwehwa na case ne yede ekitano ona se saade e la je se car no matwa ko police station no ma ntwe na da so amranim edi asi Sunday Tuesday na ye kwa na kan da so amranim nti ye kwa na siad na o case no se yenko pe kwa ye be fa so ye kan free once na ho no na ya ka na si yo nti ye free ho na ye kope tractor yeko twi car no nti ye twi no ye chiwie na ade asa ti ye park wo junction wo police station wo na ye park car se yenko na ade achi a na ya samba yeko kan wa asa na enya se yen fa nkwa na de kan ya dan akọ nti ade chi a no pa ye sorry tam ye du ho be 7:30 na kan ni police station ho no wa be to yin kan na de akọ na si o ma to ko fan badam na ye nim ba yeko du police station ho no na ka no police station ho nti ye kwa sia di no ho na yesu ba bia ye de kan se ye ba na ka ni ho ba ye ba ye be hu se ka no police station ho no se na so far police station de na ka no o mbefa ko ye gosu ayentwen se ye hu se ka no akwa di post fo no wo se nipa se ne wu ye nipa 2 ne wu ye nipa 2 na cha se ka ni wo hu nipa 2 nipa 2 ne wu ye nipa 2 ne wu ye busuya mo hwede sa de hye ye mom kafra ko senka ho firi se ebi hwe bi yakokam yaka mo ya o akai mo ya okay sabre ka no akwa dia posifo goso e de be na esi akiri yenko na ye ne odifo Samuel Prayer Council Center ye ne wo mo enko twetwe enkomo
emra se so for penny ya microphone ye ye chief producer ye ma no okay bibi abako de nyame adom Oforisuo nyame adom okay eja se edru ye ya wadase ya na ebeto se one wabedwafo matena wakonwa kese mu na mu di dwuma so kese se ya na mama asanteman susu hunu se ye wo bibi ewo asanteman mu edru no so ko ne no du so dia ya Asem Mpe Nipa ya obi eti ya Asem Mpe Nipa no doubt ya Asem Mpe Nipa mo ye dwuma kese ye mo ye dwuma kese nyame wonhyira mo asoya te sei asoya de adanse nko na ekoso ho adanse nko na ekoso so oba manhia hembobo ano ejaba family house wa ya adanse nko oba wono atena se wawale na one be ma atena mfinhia nwotwe awo mae na oba be she odi for Samuel na one man 21 days na nyinsen aba no awontafo ya adanse nko di ono no atena se na wakwaje asase yantam da ho na wotu garamse na wotu osesa netie nko na oba be she odi for Samuel 101 na okotu na afede sika eba busuo de onya abanyama ne na okoduru honum na asam ada court be emfinhia bebro nwotwe na obehye odi for Samuel na o ma no 21 days na sa problem ni nyina efiri honum Kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house ehon odi for Samuel o ye ne nkasa tiefiri adwuada ekopem memenda kwasiada enko na onye adwuma brabe she odi for Samuel 101 brabe shia no baby biala wo bia sa odi ne ye yale ya kwantuo ye wo ma Oforisuo enipa bebre ena o makwakodi amonone na o mun krata asam eti no ebepem sabre efie kro mu ntimi ma na aye ohaw ne amane wo ona wono soso aba asasi so a de odo onsabe so mu bia na adane asam so wo honom na akwantu sam bi ene awale sam ene yale bi na abeto so yale kwanko onko de wachini ayaresa bi ekọ hene ba ye nyina ohonto wote honom o twen hwan odi for Samuel say o Kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house eho en watena se firi adwuada ekopem memenda na o hwe nyamemma na o gi nyamemma efiri empokyire mu na ne a akyekire wo a wo sane ho a enye no odi for Samuel onye asole brabe shan 101 na onje wo firi sa ohaw ne amane na atena wosunum wako school pa ya kase school wako school pa class okra na wudi first na sumu nyina mu wie school no ye se oda ho tifi adwuma kora wonya bi adwuma kora na ebi ma en wanya bi aye what one o twen hwan odi for Samuel to ne saflo enye se o baba ye enada biam o de brabe hia no 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 on trase 101 na on kire de ekoso wo abrabo mu bra na odi for Samuel ene woni enkomo bra o de be hia 101 baby biala wo bia no eye Kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house ahono odi for Samuel eye ne nkasasie ahono odi for Samuel eye ne nkasasie na ogi nyamema 101 ogi nyamema ntibla na ne odi for Samuel mehia ya de number no etudwa na wafa number no na odi for Samuel edi nkomo number ne 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0278 40 55 19 0278 40 55 19 odi for Samuel menhia ahembobo ano ejaba family house ehon odi for Samuel tenasi efiri adwuada ekopem memenda na ohwe nyamemma na ogi nyamemma efiri empokyire mu na o manyamemma edi won ho na wona awo ho ayedene no onya awo de akwantuo ho ayedene no onya wona akwantuo
Oforisuo na de koso Kumasi menhia no. No okay, we ye ne Odifo Samuel Prayer Council Center adanse die nko awu. Adanse die nko a no dote hode na wo ye. Ye ko Odifo Samuel ho wate. Odofo du bebia ya ne nipa ntenyo ma bia se o. Wo de ko ne kosohwe. Titia. Okay, mamiti. Yo, mini Oforisuo de nipa ntia se na ya na ya. Ene kura de wo hwe radio ni TV aba no a. Wo tana ho ma bibi ye wa. Nyame wo mfiu. Efize enokure ni kan ne wenum nyina ni ho nti obi ko ba bia na asiu. Ene de niema ekoso wo hwe niema bone ni pedie obi betena be radio TV so aso wo beka wote wo ye de wenim se teacher ni o san kura lai otwa de odi kan to ne de wi to ni so kojo osese wasemabu na osese wo buruba na wo obi abetena radio TV so aka nasem eniema edi ni nya we na busuam wo se mete ho mente wase o na bra no ka se ya ni nyame bo susuam pa so usa kura na odi hu ni se wanyini eno so ene se usa ukosuku na yakika him na afi wunyini ya ube oba betima wale ba wo ma afi ubi biesei wetimi ayi wani mfa ho ka oba ko ne de duen na sindan chem no akoteno no atwitwa di kakra bi kajo na de na eko na se suam pa so ma me ahwe school no papa ma ba yibu se hwe me ma mesim fifi na me hwe ma osin tutu no wo de oba ya ho mfa ho na wayi wani kura enti wo bohu na se de kan ubei ubei nene de ubei adai oba be me adai enema ekonye enso na sonso asisi nti nei wan starting ntem na wo doga de menwa awi ansa na akwaje ho ban o ma awie o me de me ne wan ke nei de ntempa na mko di for samro e wa Jaba family house o na makom so di for de metete ne nsema ekoso nti me be wale baabi oba ni picture nie me wale be me bi be me ni picture nie odi for samro be ka kire o se debi masa oba hu ofe anase okuna wanya ne ho ofe na ene wo nko enye so oba anye be manye o kra na nkasa ene nko na wadi bo a menu Oforisuo timi gu ubebusem ne mfiri obi a na adenti na nko mutibi jai na o mo esa atwempena na ofira mpi be di assemblyman sei ya chi wanu munyam ompe waje atwempena obo okra ne kunu ja no akọware foforo afi no no dwane beda na wadwane akọ wa abra na odi kai enti eno ne ye ka cho se no nyina anye kwa obo ho kotu gala wakoto asase ne boarding watua se 4 acres no beto watu be 3 acres wonyeska obo di for Samuel wa kire wa de kitua bi o ma sa anwen bi ba no wa kire niam bi ani so afi no wa kofisa asase na kotu so agudie no e wodi ne ho enti won hwe ma metu nkokọ da na wo ma obi bo wura ma me abusuam so be fa de hwe ma nakọ eso ye ho amamre bibia wona amamre na mane enti odi for Samuel wo be kire wo na sai bisa no se komye nya o cancer no anya nne na eba wo anya nne wiase nyina me se bre ya no ogu asew ya no onya bi Yesu duro wo kire no akwankere wo se kwa wono ko se ho kora de wa kwa ajai wodi gu ho na pata akwankere ne na ebeba wo kwa afra manfo tutugu aso oboto wode no bo nkawa wo bi maame akon ba bia ma no maame dafie wada enti ne mfudie so wo bi ho bedo nya ado apatre bese 10 acres no obi ado 2 acres no ati 2 acres no do asene no enya honwa wo tontoma munyina mbɔhye osto no nso sto ni obeya kaisika ma nsa no akurikuri wo de ye be wa na ebisa ba aku bi ebisa kura won to firi wa no akogina sto no ala edi so no ba bira ahada ho ni nyina so ye ntoma koro ni wa gi akodi la so wo se ye si be ye ebe ye no ne aka kire saa ebi de anyina wu ebi de anyina bɔkokora ne abrewa ye si be ye na susuam pa sa ye yi ampa na wo 8 years Oforisuo ne ye yi a me so de ye da ya what mean just you sabra wo ya atade Oforisuo na meka che nipa wo ya abante na ha atade a ye se jatade fataw afa firi baabi ko udu timdu level bi afa no atade nkwan ne ye kan fote ye watade ye efe wo te se nipa ye jatade fataw kan fo atade nkwan state hu ase ya state ko hokodo na wa ben ho ye se atade fataw afa nipa du akoro no ye se atade nkwan na efe ediduru sa na ye se be ye na ye a wo de ye da ya enti mesra ho sabre ya na babo ne ka obofo wo mra ntibirem no na nko kan sa ye den wo katere madaso sanam bi na abenya otimi wi wo yire na an da otimi da na ni nyina achi hia wa Oforisuo mesi hia asoma akofa ba ni se wa modi for Samuel ho amra anye wa kwankere mo wa nya de nyamede soma wo na amani hia ze kon wo ya be ma kwa na wo mobo no be ma nya adwuma ubi bia anya adwuma unsa da fufu we so na watima no apeta se do so wo yam sinu fufu
na no na say enti mesrew se wote ho wo kwale wo tukwan wo ye bibia emfo adwene nya enti ne nyame chichiem no wo ye mesi na odifo Samuel mfa ho wo se wo ye mesi an iwa adwuma waka kai iwa adwuma onya sika to wo ba se ode problem bi ede efi ya mikosi na asase we so ayi Oforisuo nya asase bia na esi dasi so nya se bia usie enye yiu na ho no kra na mpe ukosi emwa ubedu lente wo beton enti wo ya wo se dabi koto asase no ha ni nyina wo kyerekere enti menne wa enka menye sika na mabodi for Samuel wonka ka first can bro si gye ne fie na bibisa ne se menye sika mbesem koto prot wo ha menye sika mbesem de walba we menye sika mbesem de tuku ya fi mu wetim ka cho sa afi de emwa bosum we ma mwa na nko bi betuku ya me sa diska ma na manaba okay enti mesrew atade kra nya odi for Samuel nka nim sa atade a ye se ko bobo sina kra se wan sha atade na wo kra kwa won fa mam no no ase bagi ni cha no pe na akwa we yawo enti mesrew mu amoma hwe ma school ahwe ma school e de mo asima ko waro oba kro ko wa anu o hwe ni kotodwe kabrum se kwa for clips enso wa no usipi wa jawo ana mu aware wo abuhwem ho ma anware okay enti mesrew bra ho ne bagi sa de ma we nyina akwa nkyere na ekwam na ukuta handkerchief white na we de aba emeje odifo Samuel no aka se bibi fa wo de bra no ntwe kodu mu wonton awbo udini ne woniema na koda so 21 days de rade eye niema bi a esi nyame de be che nipa kwa na woni ma so unim we do nkoto to obi enti me so agi number esi a na fa ne kina no papa du Ajaba family house ahemboboa no eho de enya yira kwai usi kagetia won fa ka no nante be 5 minutes no aduro no akohwe o hyebirim na hyebere de wangohwem de nyame de soma wo nipa dasani Oforisuo ma mmobra ono so a mo konongo kan ko fo ba na wo ba no ma won na ma ne yire ne o pana ne na ono so ntimi no ma me na no wo di kwari no wo di ufon hwe ho wo kan se o ma no fa ni agora kakra na mo kasba ho ana wan fa ama kwa na nipa be dasani ma mmobra ono so ma mo be kwa obra number is 0246 66 71 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 ye twa to 0578 40 55 19 Ajaba family house achina no papa kono hyebirim na MP ehemfu bi edi adanse kwansi ni ubotom wo se wote wo 178 na nyame de ma se kwa de Oforisuo se 78 na nso biem so at se de anso kwara de unya o eso asa de ohwu so no so hwe ni pe dozo nto amane ho anya ya nipa baburu ne so enti be ye ne omraza ma yitio Oforisuo be ma yenche tifo ne ahefo megidi se ye keka nya o chanya me ya adom so a ye san wo hanom because nipa nti na ye wo ho no kwasem ye pese kan na nse no ma ekoso owiase no nse be chanse ma ye kan ye kasre ba obi nsu di arewo ye nyina so ye di arewo ne bi arewo chen bi kwasem ye me pese me kan na nse Oforisuo ye kan sika sem obu an kan Yankopon bonza ngo nya sika wo nanso ne sebre no obedu asase so yasesa no enu ti na de bia ye ka che nipa da sene se ye betane ye kasa saa enye bia se be kasa tenten ye pe ana bibisa ewo mu se wakina che amwa nanso sabe mprawia wo tena fie nso so aboa enti tuanamon tini ye betena ha ye se obia wo ni code da no so e wo wiase na wanhu a sabe mprawia se bibia kwa yanka nche obeka se bibi ni wiase on se ye wo ba bi ho a ade bi ye wo ba ho bia no a ye be ma kono bi owo bi ye musa se de enti no na mi wiase ene ne kura de ntam obi nka nche se bibi ni wiase na wanka sa oba wiase ntu pa je se bibi ni wiase enoma wo wiase maka tro se abo efe ne patuo wo su ha na dwoa yeso ebefo ba okwa blochi ayi obi pet one ne tedem enti ene ya ha no enoma bronsa no dwokure ye no ano odin entu tran wa ntran wo kwa odifo Samuel oba ye ne no anante ache yenim no ma watima ye beto samre papa wo oboda wuro metima ka se kromu ade radio station bia ni wa onko ye nanso nipa bia ya so blache obi wo sebe edambo ate asi ne maso edambo ate asi ne busua so obi wo abruchire be fa ne kwa na stroke che no wonima de kronti a stroke che no wote hono ye ka na wabu no agu aso ye sere wo se kumase center enya ba bia wo faka se ba bia wo koi enwuram bim
na catch was a baby assassin or do for some one or assassin as a concom. Into the hot traffic is one as a mini check who traffic now and so that's where Juma mention. But more than baby, free baby, Ufin can ever do and ragaja channel for you. What they also call a friend saying, open Dr. Mensaka. Would baby a traffic light no one would also be seen traffic light no a job free would see from one me say number no one man fakra de busa say me re would for somewhere baby or one and I job on ye quine baby or one ye quine cry tibo more than entra ho o ma wa wo mo nkura yen ka fe necessary komunye de bia na komo so hwe maami wo da so what tonto sini mako e wo race course one ya de ade nsuo bo se wo de hwe o ma wo ma be wie ya se bi o mu nyina aye kwa we Asem Papa. Okay. Anything yes so say entra kwa maami a wo ton no ma maami a wo nenam mesrew enko ba bia biem ni nyina ne say wo kyenya me ya adoma odi for some ye adwuma dwoda to memenda and 3 o'clock no wapom but more than ko we nya ba bia wo ko asabe wi a na wasem dadwa anase baby a wo ko ama wukuna ko jao anase wo yira kwa akobo wuju antempa na obi antemasem pomoden ko manhia jaba free abushi yan fama no tudwa number no tudwa se ade ya pa ne se obi ohokora se wo na o mani nyina nya adwuma yenya aware pa na wa hwe o mu biem kore se wo ba wu ma wo ba nya be se 35 years na da te wo so ma no aduane sa mani die no ho asem ne ye ka no ya jema no se si a na me ne omra sam wagina baby na so baby twem na ho fe na me gine number na omra sam wade wote hine taxi ba no wagina na me na manwunu ma rene so the hin wo go na so asia fikyere wo kugina hine me frɛ na no metwa no nti na akwa na wote o me kurum ni no ono di mprantem no ogiska no oba ni wonimu fosu obusa wo so yire ne wan ubo ni na dabi tam we di wunya no o wurun kukurum was we di ni nua bi abanti onye hwe na krama ofie o krama ni fie krama ofie ho 50 krama ni fie ho 30 fun ne begu na adwuma je number no onya number onya di nyina me na me ka cho hwe me kwa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 ye chato 0578 40 55 19 Ejaba family house anopa 636 no wati wo enwumere 3 no asore kokko hwe bere mu ati na menua yese ne amebo wo entra hwa winyini wie ne ka se be yie sa bro be ma nya adwuma okatere mawu bibi anya wo hwe tres ya anu ti se funire. Okay, yane odifo Samuel Pro Council Center na yane omo atwetwen komonodofo kwane ko hwe birimu ate na hefa na ebetumi aboa wo odifo Samuel Pro Council Center ochina jakokko na so ochina ejakokko na so enuti no yenko Ejaba family house na nyoma enkonkan emfa emawokra ebeboa papa panipa etisese no de ka no omo de akwakosi post station ho yentio nti yakwa police station wa no de kan esi police station ho na sia de ni se ohia kan papers no nti bisu mi fra kraba no mamfa papers na mba nti mi san frɛ se mo fa papers ne mane me nti e di 3 days ansa na paper ne be ka mi san na america no nti mi ye de paper no kwa me madam for kra na ekoe ti ye de paper no kwa na wayi insurance ni road work ni se yenkotwa photocopy emra ti ekoye ni nya abre no ti ewia na si ti se ekofa driver na yede aba ina si yo on my time na yede na yenko ti ekwa na driver no so ni tim ha epae na onu so mo treat no mo so yentwa na 3 days bi twemansa ti e di be 3 days answer na yede driver no kwa ti ekwa na ni ko di nkomo no so sisi ade ai say omo di driver no betum na si o yesra ni se driver no we pra omo treat no nti anka mo ja no mai na yemfa no kofie no nti saade ati se ye Berlin no Mpe Nipa mienu no mbe Berlin no na yemfa 2000 ya den kan na so sika 2000 de edoso miniska nti ya kaya na komu be no omo twiro sika na 23 so ana so omo je cash omo je ne cash 2000
ti yesre omontia e wo go so police station ho so police station omontia ase nti driver no frɛ na danfo mienu omo bai ti na danfo mienu na ba no ba ko yesi adini na danfo pa na ono begina mu kan na omu kan ya say into 1002 yana me kan scan sham 1002 na Tuamoji be no cash 1002 omoji scan cash e wo go so police station ho police station ho nti ya wie na o ka kire me say sisi ti say ye pe testing officer no mo ko test scan nti yanko na yanko pes cambra mi hwa na manfasa sika hwa we den amba ha bio sana siadi awuni o se siadi ni a friend say awuni okay sana o kan na ye dia yenyina ye dia sre na ye resore free ho nti before kan benya agent no na o hwa kan number na mi ton 2014 nti edu ba bi no I say kan ayemre kakra ti mi prapra mi hu nyira na mi san koto head fufuro to ejin fufuro ta yesa eguase ni nyina ye ta mu na mi prapra mi hu nyina kwa yesa de na ndu 3 months na asam ne eden na asam ne sie nti ayesa no iska bia na mi hu bio na ase ayesa no kan so na ekobansa na nsu menye bia na edi nti ase adwundwe sa no ma mi wasa ta ha mi pa na wasa ne sambai because akra kotena akra still inyeye na me kwa mikrum e ko sami hu ya le nti me fi ho bae no me sambe di 2 weeks 2 months owo kaswa ansa na me ba san kwa nti me ba e di 3 days na me su madafo nko jame na nko hu kan ye kan wasa na me ye kan ye den e fi ho e ko ru ho aka ni ho ti ye kwa na si ade ni so ni awuni no ni office na eji ni number e friend no oba na mi so mi kanu no so ka be na so ka nya agent wo Akode junction no so na o kan number you say GX 9203-4 enti time wo mo ka say enkofa sika fia bi ma ukwa e wudi say ma yani da mi yale mi kwanti asa mi check akra ko be 7 to 8 months ansa na mi buy sata mi nyana kan si police station ho okay enoti yanko Christ inspired ministry kofa by anyone a prophetess Abigail Asantoa na sabre no Christ inspired ministry odano na ma me say de how bia no fa beda no counseling no nyame de ache ne kwa ono so de be cho kwa empepi no ona ya na ofre se ma meje se ni nyina no wo se counseling no onyi sika na nso so no utumi emfansa pan enko nyame fie orofo Abigail Asantoa se ya waresem adwuma sem yade a fa beda no na ogie ebe yo de nyame be nyame ama ne ma aye ne ma no akire no osan ya so de kwese yada mreba mu a ya kabra ye besra na ne yina mompaye embom efiri ho no so no osan eya so de council no eye ebenada anopa nonkron donku brim wapon efiada so ukuada so ye adwuma ogie som efiada so ye adwuma enuti no yenko na yene no enko bom ensom ebeboa ama onyoma ohia nyina no wonsa atumi aka sokoban ampa yo news site ho na prophetess Abigail Asantoa ho enuti no odofo yi yenko na yene ye maame enko bom nsom ebeboa yi papa enuti ye ko sokoban ampa yo news site na yako prophetess Abigail Asantoa yenye mano ebeboa papa 0243-263-899 0243-263-899 prophetess Abigail Asantoa ene se men kanchira wo sa yenko we ebeboa yi papa na ensuo no toto sa asoso a na yeko akwa yekua yo no eduru baabi na se wanya nyoma bi to se fertilizer amfa ngu no ban na se a orofo beduru baabi no obeboka agu eno ti fertilizer American fonam dia ma ye OCP fertilizer eno na abadwa so a akuafo no atu aguso a sabre omo eyo na dansidi ewo OCP fertilizer ho na nya asem ketwa onyoma no beso doso na watumi atena bribra o tena bribra na no na aton a bibi kakra ebeba abotom eye OCP fertilizer ena American fo na media ma na wo OCP MPK 1515 ena osan wo OCP MPK 10-2010 orofo yenko pebi na osan ewo
TSP OCP and also air fertilizer or for medical culture say oko baby ye ton fudie no nyina so to ho no wo so pe OCP fertilizer de wo de koye poten no chechiro mu on be ma fertilizer no quality one OCP fertilizer na ebetumi aboa na okuri ayo no aye kama 0555 90 94 37 0355 90 94 37 ana 0355 90 94 33 ya ko ni ko pe OCP fertilizer ni bi Dank Natural Health Care Complex na Dank by medical card was say wadi mfie du 9 edwuma wi mu na omafo atu agu ni so ene yade Dank ya sana nya asem ketwa orofo natural yinkwa hebo ena ode tu yade asem eno ena ye frɛ no bibiduro no ena ode etu yade asem orofo yenko Dank wo kyena wo ye adwuma medical card was say wona wo ma Dank apagya nyina wona Dank aso mo yade no mo ato wo mo no antinom tu din eho ahotofie enunti yenko Dank ho na nwoma enkon kai party number 2 on City Life Hybrid School no ene bo ho pe 0244017556 0244017556 yenko Dank Herbal Complex na nwoma enkon kai azigblibo so nkalu kagoka togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke se men kan kire o se ade bia yesunsunwuma nyina no fabra ne fabedan no ade bia yesunsunwuma nyina no fabedan no ono kura wo so obayifo eno ntino baye no eye wo no obaba awura fie ho no akodi nkomo no wajewo obuso no ade ehia wo enyina betumi apie senti nyame bo wo no a hyebre sesafo bi asesa no ewa asase so no obaje wade nyina ama afijase akwante ponso otra afijase ken maso wesi bonfa hospital junction obo togo be man koda no ababa befa ho eno tijima no 0244484747 we eye togo habakeke ne personal number pa 0244484747 and 0244506620 0244506620 and 0244506032 we eye azigblibo so kalu Kagoka from Benin, Obo Herbal and Medical Research Center, Obo Semen Kanchros, Obetu Yadi and Asiama, and Mawabamu Mu, Viasia Brabo, and Mayadi and Yoboso, Samiyadi and one Bekumi Debi, Obo Herbal and Medical Research Center, Semen Kanchros, Nymphidien no Ojidi, and until the Nymphidien Bedosho, no Herbal Potia Yadiano, or the Adra Count, the Drone Council, and no answer Hotomuana, Wonam, Mimoya Debi, or Bose, Nymphidien into the bra, or more Besha Yadiano, not or the account what den heba betes ababia so usisi yade no economics yade bia enso etu ade etu asem or the pre-care precursor powder immune booster dropper mojawe anemia dropper ene pre-care precursor powder no eba ye no amanfo agia tumpopopapa enya asem ketu pre-care no etu yade asepa or for yanko obo eba medical research center ye from koyenye number no ebebo yi papa 0257472506 0257472506 yanko na enyoma enkonka yekutu yade ase ewo Obo Herbal and Medical Research Center Sabreka no expo station ho enkomo bay ena ba go so post for accident car no yesi wo mu ho abrantie ne so wo kwa ba die be poten ena asie die asie no hanen komo no aha anen komo no eno tikachiro obi no obi kachiro obi say Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana yan subscribe yan share afoforo hwe bi wontie bi emfam free ho saa na abogafo ade YouTube no so ya Sompa TV subscribe share afoforo hwe bi wontie bi emfam free ho asam kansiasi go so ahanen komo no baby aye keka kon etro papa panipanti udi 8 months and now samba yo be poka na chiri enkomo de be na asie ti wana awoni say kano o mabono ocean na me say me number wo oso ma ye ne de o mabono ocean na kire so o maton na me say o waji me number aji me document ni nyira say oso ma bono de yi osi o mabono ocean commander akọ court akọji court order say kasi bia ache wo police station ho no omo ton mo
ba ye kra no cars bebre wo wansa na ye dia ne ekodi wo krampo sa cars ni na da so ede enti ka we no we na go so aposi for no say omoton kwan na so omonton omuti yeko awuni wa no si commander na ekoji court order by no mbeton ti ye free ho no na me ni ye kasakasa kakra ti me free na me call crime officer ho ti me call crime officer ho na me call ka kire se o se ni se na see the way na ka se ni se no na chirechirim o ka kire o ko ka kire ni se ni se de mentiase na me call ka kire crime officer say me ka be du omo ho ba see di na o case no so me kono no o se ka no o ma abone o se o ma ton no so ono de oni mu hwe ba sada no ti se no mu ye dede bi wo down ho nti ko bi sa no se omu bo nyema bi ocean na ono de oni mu hwe na me si na district commander what hin no so ono kwa na e di asem ne ba nti mi kono ho na o kire me ba bia owo na ye kwai na me ko ka kire ni se o mi ka be di bedu omu station ho na sia di ne ka kire mi se omoma ton kanu nti mi bai se mi beji kanu nti sia de asem na wa we ka kire mi ono si na kanu ye fi se ye ka wa ha na mi se oda bi se kanu damre mu no mi ana mi kwatwe ye den ba nti mi nim se mi japade ye den wa ha ono si sia di ni na afre mi na mi se obi anfre mi no si IGP ama wa kasa achewo station bia wo se hwan se IGP ama mu order say kasa achewo police station bia no IGP dampare se ka bia che bia yenton no mu kwaji kwatu order no mu nton hwan na kasa asem no district commander danso abiam se IGP se mu kwato kasa achewo nipa bi po mu asem o say IGP se IGP sana weden wakan ntena mbi sign say court order no wan obetumi ama me court order na okacha me say bi na omori abodan no nti mi nko hwe na me si o mi ni asem bia akanti mi ko na mesamba na me free ho ekwai ti me kwai na me free me brother abona mane na me brother so da bi entumi nye yesa na no so free kaso bai na yesa ko no ho ya kwai na o se kan ye tugu ka afido se kan ye tugu ka nti yenko ye ni ka paper ntina omusi yambra na enko tesika no yentumi yere emba nti yemfri ni chenre enko na yekwae omuton wiye no no muntimi nyi omuho anu yiye no afedo omso ka na yetogo ka sana commander yede eka nti omukọ ko register ka no oto no ko register ka na omusi ka no omo register no Ghana ha yetogo ka nti omo asa register no fufuro number fufuro bo ka no sisia nti sisia ka no won pa fufuro sem sisia odi ya juma 2 years ni ana ne pa nso ni di na wo so ni anu so wo different number plate our car no so sisia na o car no togo car enye togo car mo papers ni nya den owo ho nti o mo car sa no ye san mi san kwa cra back nti me kwa no na me bra na de me call na danfo bi maso na o ye juma wo eje TV nti benja maso nso frɛ commander no o frɛ na the same thing no ga chan say kan ye togo car o ba sa kwa ka chan say kan papers ni na wo no ho still commander say on tiasie na maso say sadia yenko fa lawyer na lawyer this juman mai nti ye ko lawyer ho nti me kwa no lawyer no me chechire aso nyina kire no ono si sadia me tua consultation fee 1000 na later 3000 4000 we tua manu no ma me tan se me beji letter nkoma omo tam ni su na me kwaji letter e koma omo nti omo shami lawyer ni shami 1 month say the sambe carry plan no the sakari plan no be mama so yare ati tita minu so na lawyer no from me say omo di evidence na yare aba nti mi meji me kwaji krata na ka ma ton 2022 no afi de 2023 sam no mo ka se no ma to ka no no mo di letter kokko omo ton 2022 omo ton 2022 anti afi letter ba e 2023 na che se omo hu de omo ka kire se wo se ka no togo ka waton wa wie afi de date omo san eton ye no so ma sa asesa no na che se ntra se mo ya bam cha sika no won omo si sika no mo de ato aban futum na omo de ya tachi police biare atachi
police omori tache nso ye 2023 na omori atachi kanu so muto 2022 12 August na muto kanu the same time so Lisa omori ori tachi se omuto ka me kanu kwa na omuso muto 5500 na muto kanu kani 55 million na scraps kura ye twitwa ya kaka kese ye twitwa ya kasa na mbunya bo ya Asem Ghana hapa o nyama ma toni nyina ma amusi nyama ma toni nyina ni sika ye 19,300 and something na ukoshe police ni so a sika wa police ni so ye 24,000 something na is sika na amusi omenya wa ade o ma to mu krampo ebro sika na amu de kwato account ni so ebro so na at the same time so tama ma so e friend no o sinya ma tonu ebro 300 na ebro 300 no na ne kase mo chichire mo a be si 207 bakrato mo reba no na mo ma number to 66 so we share paper no so a 35 starting from 35 from 1 to 34 there anyhow from 35 to 66 and there was so nti to me say omo ni evidence bia na me kan no omo fa kwaton ya omo shada yes omo ya ocean omo ni bia evidence bia on betumi agina so aka say seni senti no matoka no okay ya bofotene ekọ ho de ya no a ye yo tententu ye bafo ye bebo ye tabam na ansa na no ye ne Apostle Dr. Amegashi ye no mo entwetwen komo simadu so emra se Dr. Amegashi of Amegashi Herbal and Spiritual Center wo wuro sunsumu no osan wadura wo de beka ho na oso wanya wayaresa ye ne no enko twetwemra komomra fibroid na wono kwa dozi HIV ni nyina kwa wo sawu sana Dr. Amegashi se menka nkyere wo na hepatitis B ni stroke no kwa de no kwa de otenete ene de panipa no ankasa kwa abte ne no omo ano dene sa no mu no tie o omo ano dene no sa no mu nyuro no esa yade Apostle Dr. Amegashi of Amegashi Herbal and Spiritual Center na de baako ye me fene se wono de oso obegbo awuro sunsumu o hwe sunsumu a no de du papa sa kan o de hwe de ma jabi e be so omano din sa no mu nyuro etie panipa mema mo akwa aba ja bibia aboko de nso aka ye ho Doctor last week de wa ma no correct na yese mo aso ye dia dokotafo no said ye mutedue mu no emu odene no ye de panipa na kan no correct doctor fo ni nyina mo ade ni mu odwen no correct omde ebo adwuma na ebo adwuma sa na ma no so pew no correct on say enipa say wo wiase a e wo so hu se Nyankopon de dwuma de bi hye enipa nsa okay se wo no ebia ye bo wusikani eno afo so abaye hiani but obema ne de ye de ahyede bi ma obema wo wanim Onyankopon ka kire nipa bi ase obema no enne mfa nwo ne ase ndole nti obeka se o kan Deuteronomy 23 the verse 1 wo so wo mo nsam fata so mbe Nyankopon bedwem no eye nipa ne bema nya adwuma obi a ya peche ne hwe wana se de ne bema ntumi nsole no ne oba ntumi nna no wote asori dem kra empam sa nipa ne fiwo enti Onyankopon be ka sa asem kro na wo Genesis 43 the verse 11 say was wo mo je Israel Onyankopon ka twem sa asem ne te sa de a yemfa asase su nipa ene haban manfa nya duruma sa bema no na ne bema ntumi nsole enti Dr. Magashi de me asem me ka ne say Onyankopon aka ne nsem nyina nti so wo te ho na se wo be meswa ana se wo be ma ne nya dwuma eno no woni nyame wa asam enti Dr. Magashi enti Nyankopon de me bae obani ye hwe wiase a on obi an na dwuma Nyankopon de ba no wo kan Exodus chapter 30 the verse 25 wo se eduro no mumfra fa ne dufra fo nyansam adenti na Nyankopon ka sa che se ye won haban bi wono ma ye de we kabom na abeko atia wo yare atu mu enti obi wono ma obo se ne be ma no ensole ebi won mabo se prostate no because of high casentim
odunso ntentem ye wa bi no ono mo be ma homa chi na wasa nketumi sole na nkenwane wo mo no dunso na nwane wo mo enu na se wo be ma ni ntumi sole abra Dr. Magashi wo aba da bridge kuma se ha yo mazi makro yo mazi makro fa makro jom kwa ka so police house se wo akra e kaswa prison junction wo prison junction obi so bi so Dr. Magashi wo ena me no ka se obi fite shiba Dr. Magashi e ba me ho e wa akra ho ena wo di ni fia cheye wo te shi se en family branch okay abani no kra ade ba ko e Ghana fo no pese wo mo hye ne so no se wo ye drama obi a fa tu tum se eye Nyankopon se so na wo ye du na ma no enti se wo enye dru pa ma enye dru no enti Dr. Magashi ye wa haban bi aduaba bi afa sweet potato se sweet potato nsem fi wiase no abrodwuma no no bi be ma ye ketwa se ni pa don ko heaven da obi a ne be ma eye ketwa anasa atwa kochim sweet potato met me that year drum obo so be ma no rubber a rubber na kakalaka no we kind of the book of Ezekiel chapter 23 the verse 19 to 20 coming down was we be kai one planfo oba ni be kai ne planfo a oni ne boy adwaman a bra won akono dos no mia akono dos one o mia o na wo mu beri mate se afunu o mate se frum ponko be ma ba te se ponko e se edudwan nkola 3 nti he oba bia no so okofa be ma na se bi oba ma oba me wa ba de bridge o kai ni x a ne be ma se frum ponko be ma eno na se oba ma ni so Nyankopon si Dr. Magashi me UAP say fa duro ni ma wo mo no be ma nyekese enti wo ba Dr. Magashi wo be ma de mesrew wo be wiase na se sike wo anya bi eduru bebi na yo na ekosere Onyankopon Nyankopon bra wo koro Nyankopon hunu se Jonah ahoden na wo form enti wo kai the book of Jonah chapter 4 verse 6 coming down Onyankopon say awurade Nyankopon ma Jonah no wode ahabai so ema ne beri mamu ye sole bai pian number ni 0547 04 43 07 04 openi unim se nipa bia se bi o HIV on ko heaven aya no kre ufa ade we tutim me quotation ko hwasam ne se de me kana wonderful obia se bi HIV on mojem bia on heaven wo kan Leviticus chapter 17 the verse number 14 wo se honam nyina krade quotation is saying Leviticus chapter 17 the verse number 11 and 14 say HIV bo ni pedoma o abetena o moja so wonderful say nya betena o moja so say abedi o kra so enu na Dr. Magashi me no Nyankopon de edu na mame wonderful opere no kre ade ba ko wo se me pia bonten a yes haban bia na me yeden ekasa enti say ban se yemfa haban ma ne dubna emfa nsa yale a apostle yes second to none aduro na abedi me ho aduro ni nyina wa apostle ho quotation is saying okay Leviticus chapter 17 verse 11 no if we say ohunam kra wo moja no nyina nipa bi o tasase we so ne kra ne wo ni mojam na me de amamo ana Nyankopon de amamo 14 saying okay 14 saying na honam nyina kra de ni moja ne kra enti so bayifo pewaku a eye o moja na ope enti say HIV tena o moja ma just tena o kra so enti nipa bi o HIV no am pedro to ase enu nti na ye wa haban bia opani ye fe no adeden nkruma and ye was our nkranedua ya mama nka no kwancho se huna nyankwa ade ba ko e ya owiase pan se yade a na duro ho na sa yare na abo na wanya duru ansa na because of yare sa yare nti waba ye hiani ye omo nya stroke omo da honom obi omo so wasore but ni fan nyina de active say stroke na betre ni pa no so no panin ebia na sunsun bi shechiri so wo de ko ha na sa pomuden ne ma pe sunsun nim difo ni pa Nyankopon nim de na ma no Dr. Magashi me enye chinchina twa se bra me home but se Nyankopon hihye mu se bra Dr. Magashi wo de a ba e wo se yale enti unya bedu se kim obi on nanim ko so Nyankopon de ma no e wo se nani ne ehu ade but Africa come abeda so na ni so tantan obedu Dr. Magashi ne mo adoti to ase ma wo mu ni atenka ma ni bi ni atenka oda ho ayese bancha obi on ma fibroid eda na wodiem oba bi on ma bo se ono amu no na funa start se eye kakala ayekese ayado so said ya boni dia number ni 0547 04 43 07 07 asema mpese me kache ni pe nyina nsem okay 1 Corinthians chapter 6 the verse 19 what say munim se ni pe dia aya hu konkro munya fi Nyankopon cha solidan enti nipa bi a ni body no wentimi ampe
yade anu aduru no say nipa no wasi hun konkron kwan wonderful because nipadua na hun konkron abetene mu no wa ma yare awede abetene ontimi nya adwuma na nyame nya pressure one sama pressure one ka pressure do ni ho ebinum say diabetes one ka say na do no yade a abetene nipadua mu no yare a eba abedi unya ye ka ne yaw ade yade yaw ade be more cost onya pains ade betena wani jeso ade mo abrasa asiso enipa monye habanmantumo wo kan Romans chapter 14 verse 2 wo so onyankopon se de waye mre ne de amani ne aduane biara ondia no kwa menya printing president Bible no nyankopon ka asem na I was say nipa ye ma wuti ase Ezekiel chapter 47 verse 12 o say was mundi aduane fana esa yade enti Dr. Magashi de ade a me pese me kacho no se sambre ye ti ase ye nwu ye de meme ti ase nko ade nyankopon nim de nta ode me ba o wonderful yade a ebetena nkrofo so na nkrofo abras ase so wonderful oba Dr. Magashi o se me fi techima na ba yo otu ase me se adanse e ba ho no nya easy o ru techima krom baby Mount Carmel Senior High School no yes wo de se kwa no ru techima station wa bisobia so ko Dr. Magashi wo ade ne se eduro no de o wo no ka ho asem de obetimi aye e na me ka o me say eduro na ba beti mi ho wonderful enye la nya gbo na mi la mana gbo na mi Dr. Asi eduro na ye dey abedi mi ho abedi fani me ni agro because enkofo bi ho no ma yade asesa o mo hyebre ama ne wo badwuma asai wa be ye hieni abla o kan Deuteronomy 15 verse 14 4 say was enkenu nko so hieni bia wo yemu ade enti na nipa na be ye hieni sometimes be one ma sunsun di o machi obi ono ma obo se aware na otim kra na sunsun ha no opani ade bi wo se nipa chane so te ye ku hunhum sa ku na mu wonderful ye ka se sunsun kra doctor eno na ma wa different eno on se me de no se nipa na yare ne sunsun hye kira wonderful obedu Dr. Magashi wa to di 18 point time otu ase sunsun bia wo na chiwade wasase so it is one very careful no one hu de edi wachi na chiwade wo de be kana yare ba akobetumi aka wase yare ba akobetumi ma wa ba be hieni wonderful yare ba akobetumi ma ye be yiwe firi nipa ya no kre o kasa kwa ye mfa apani obi be nya wa ne firi yade enti Dr. Magashi me de me ka che nipa no se wuti asase we so na se wo do honam na se wo honam na se wo pese obedi wo ho abrodia yare atetu abra Dr. Magashi wo numbers na good screen so fa number ne bra opani bebia wo Ghana ha bia no na me no kase nyankopon ya dum Canada fo mpanifo e de visa breme tinche on person mo hye me keke ade no de entra me kase enipa mfa ntu ntim se nyankopon be hire obi ofo nipa so no hye nipa no kre enti de wonim ye ne yie me se eduru na abedi mi ho me na me fi anwura ba mu yes anwura ni abranti a sabi eburu eframantamfo ahemfo ene ahema atenase no wo mahunu sa abranti a wafiri sa asase we se so de eye nsono makase e na apie eno nti anwunafo nyina da oforito wo mu nyina atenase eno wo mu di aban ni nyina e ma no se fako o man Ghana wajase na fako saya sunsumu ne hunamu de na anwunani obi a Ghana obi ani wo waduru cha anwunani no so wa bimbia ni wa sabi eburu ena ya na ya da bia ya ka say aboakrama so wo mensema anya borga dwom no ko gina pedi ya akos ya bunu ko mu dada enti amagani amagashia eni ehunu de ai amaga ho na emema wo mo ba da bridge no so na doctor say ka se be ma wuti fie na ntimi ne wo yire na e na wase frɛ wo se beti anka be wona be ma no ko ne ko boni nko fie ma no ni nyina ne se beti anka ne ye opeso wo hwe obe ma se wa hem se ma me bai me de na ma be ma hunu bra poso Dr. Magashi opening on say ye ka sunsun wonderful edini nkyira se ni wonderful suma ewo sum esuma ewo sum nti on say osum bebre no wo wiase wonderful ye ka sunsun eye suma ewo sum. Those have been worshiping in darkness. And the sunsun munuma a solitaire hunemuma. Wonderful. Two, nyankopon hum no eye hum ye different ma sunsun. And it's one very careful. We be for sunsun ako kriti ya debi e dia ma. Na be solitaire hum na tu. Nyankopon hum munuma na de pefe eye odo tima ayemiye papaye. One very careful. Ebe wa adwen say hum e na sunsun abum da bi sunsum gina wo ma huhumoni fo akwan
ɛna honhom egyina wo nyankopɔn akwan enti sɛ honhom nyuma be there there ohunam ɛma yehu but obi on ma honhom nyankopɔn de man gift or de man sunsumfo ne ɔmo so maybe I'm going to see the how near money to Nipa. You want to go you are habanbi or habino. Nidi a just simple. Unkofo bring any habino. But you bet me the ayah demo or bow with Jamai. Hey, Jamai one and so. Hey, met me the ayah demo. Tin tone time. And then you are yaka or phone or fun kunitsia. Ebecam. And a member na sebi, no for much. Omo heaven commanding. Because a beme biasa we for a chia. O Bible man, number chapter 5, the verse 21. Or say nim kuntu humba so babe man so. It is a nim kuntu huma mouse so no one to me some die who's a media from a chia. Won't have one come because we are cracked as you. And Dr. Magashi me say, me wa habanbi we for a chi do wonderful. Tinto obetin du ana bema we ye dwaman e mema ne bi dwaman o e bi ye dwaman atete ma no obetimi ma oba bre obetimi de obeye wo no enti ye wa haban bi wo ho ye de ma no no obompa egusu ya de a wo ye bema wo ye dwaman be de betefo ni so ana abedi anko no brate edro no eya na ndrundrundrundru ni haban no nyankopon tumi ode bo so nya sase no wonfa nkoyo ogyan ni nyina wa ha aka nimdifo a obebia de no enu ntina Dr. Magashi yen yaba yen asema ipese ye manipo nyina chi ase ne se yen nyankopon de ne yen gine haban mandi because a pukro wo himi kotu quotation mko ya quotation asema wo a pukro du ba bi na poyale a nyankopon ko fa so se poyale Ezekiel chapter 47 the verse number 8 no o say insu kra to fi soro na togo asase so na nso ye ma de ebe ma be kwakọ bu esu na we akogu we na we akogu na akobo epum na se poyale na se pokro tumi yale a wo da se ni wo be da ka se wonyale o yade o be yale enu ntina nipa bi asabi ono no ompa haban duro no wo kan Proverbs 28 the verse 9 na wo se nipa bi a ono no mpa eduro yusu no yankopon se wo mpa ebokro echi wade mame enti Dr. Magashi asema me ken obi wo henia ne hwe ma ba na ho ho echo Medi oba memo waduru hydrocell me say mana muni atenka na mo se mo pa awo peba oda ho ase banku oba woni atenka opani to anamone bra Dr. Magashi die hiane se odie bra Dr. Magashi kase ope Dr. Magashi me say number ne 0547 04 43 07 0547 04 43 07 and 0544 58 09 36 0544 58 09 36 eni pamfan to omutrim se nyankopon obo so ni asase no wani ni pe bi abro wonderful de bia me kasa aseme na me de me kasa nyina be twa to a wonderful me sre mema no be me bia se bi ni be ma anya adwuma edu ba bi kwa na wo kan Song of Solomon chapter 3 the verse number 2 na onyankopon kan se oba kwa pese won ne da na oba ne se oma won ne nda o si pi kwa bontene na kwado oba foforo na kopo ba foforo ne nda nti wo kai de se enti ne se be ma de o be ma no ane wani Proverbs chapter 30 the verse number 19 hono o kasem bi kwa o ho se obema kwan de bema kwan de oba ho enti bema bia se kwa da wo wiem bema bia ne bema se bi untumi mfa ne oba nna no Straw enwumre we mema bi ehu amane enwumre we obi hon moda wa hwe enim sei ono na ne yiri pia na wonsu no okodi dwaba wa so wa de kaka sei dwaba okay Dr. Yafre man to dwa ye bre na ye be number no e 0547 04 43 07 0547 04 07 nyame ya doma de hiane se obetu anamai aba ene nyankopon ya adom so na otwese na ebesesia de e ka cho se Dr. Magashi munti ne ye wo ho it's a wonye tu anamo na oba enye se chinchire sika kaklaka bia wo de ukute bia bra because e nipa ho adwuma ne ye wo ene yenim se de ya ma wo ne ya ma nyankopon ti yade bia ha wo bia no to anamo ne bra ye beboa erade nchira nyina Ezra chapter 4 verse 10 verse 4 what's sorry na wo so na asem ne ye dai eda na ye de edi wachi enti se bibia bow na sabi doctor nim diefo si abetra se ya kire sunsum ne honam a mo adanse ntintan cheche mo wona modum na adanse apostle Dr. Magashi nkwa na wa no oduru enti mfuma ne nkire so magazine makro aka ne police house no woni ne di anhwe ni mu wo ye adwuma na mu ni nyinara fe number no ne tu anamon efa bra apostle ne nyame be fa ne so ama won so
wanya dance kese edi okay yene Apostle Dr. Amegashi of Amegashi Herbal and Spiritual Center yene omo na etwetwe nkomo no odofo osi aduru no nyina won ho doctor si aduru no nyina e won ho and say aduru no nyina na won ho na yen haban dia na chese osi ekọ Dr. Amegashi ho na enwoma epem ekọ nanim odofo ama me ne wan say yade o nipa benya ososo a na yade kuru ya yene apostle na etwetwe nkomo no to anamon na ko ebeboa papa na okramba pa osima edu e wo Sompa 93.1 Sompa TV Ghana yanko computer so bedi emrase ya sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochiro Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Inti suehun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Bermensio. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofafro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye Oman ya woman Omani ya memana Nananu makuafo yi afuye na saduru hobiem o enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer wotoye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina homa Ghana ene Africa kuayo okay ya kwa anim na yanim ten e na yehwe god so enkomo na yedie abrante ne ka posifo na ton ya asemo ya bafo tene ko ho kokozachi bibia boko oboso bibia boko oboso mo fancha so confirm ma me dan na wo bogoso isu me ma me dan na woni antilipes lapes odwumadi dan de nyina na omotai ehwe ye pa ntimide nchiaso no na de wan chance ma for baby amede bi ko se eja ye koye adwuma na wo ho okay ya koye namfo okay yeni go so nkomo oboso jechen se penifo suma ma me ko go so na yekodu police station ho no
aposifoɔ no ensɛm mo kan nyinaa sɛ ɔmo ntimi ne yɛn kasa iduru hɔ mbusaayɛ station bɛn bɔ Sompa TV Sompa FM na me bɔ abrantie ni issue a ɛna numero ɔte ha wɔka ho asɛm ekoduru asɛm mo kan nyinaa sɛ ɔmo ntimi ne yɛn kasa nofo ade o yɛn hyɛ ne nso aposifoɔ yɛn nima aposifoɔ no yɛn no ɔmo na ɛyɛ adwuma me ɔmo mpɛ asɛm o sɛmpɛfo ɛyɛ na me ntia sɛ asɛm bi si na ye penhwehwemu ɛwɔ aposifoɔ hɔ no mu a okɔ a wesimi na nkasa okɔ a mo se we na piaro ni ho piaro mai ɛna hwan but asɛm ne ba na se bi asɛntweroni ɛyɛ na adwen sɛ asɛm no yɛkɔ aposifoɔ so yɛ ɔmo so fom ayɛ na yɛ adwen sɛ yɛ betena fidie so ne yɛ ka ne yakɔyɛ ɔmo tamfo okay timentia se yɛ nkonko yɛ nim ɔmo so ɔmo ne ɔmo se ne nkasa tina asɛm ɛwɔ hɔ no okay ɔmo na samoa voso yancha maame Sarakoba amira ni ntino yanhwe na yemfa gani so ho ye ai na na bojak okay na sa okay I'm chair the God's collection so ke do be ma baby a obi am chiao voso be ma me gidi ye se me nim de ntia afidie ye be transfer all the time a na ye ywan ma police for sebe obi anwe ye na obeka se ye ni sa police for na nso sebe mpredwasa obi a obebi amakoko a ene ya radio adwuma we ya mfansi wo anase radio adwuma bi ya mfansi wo se sebe ye ni nkosa nipa baako na emu mba bi a ene o ma isi ko wo Ghana no owo so ma menka se mbe nchoji a Ghana ha nipa nam kromu a abufu ehye mu dɔɔso kyɛn ne je abufu ehye me na me ka kyerɛw nipa wo Ghana mamu a ye kwa ye ba no abufu ehye omumu no ɛdɔɔso kyɛn ani je be wono ma ekoso bia no infact of also entwa yie especially omo matutu kwan kakra no so omo ba no mbere mra bi ni noma bi adidi nipa okrom wa na nyankopon na doye se Ghana ha se be eto asomdwe mu ayekoba abufu otimi se bibia e wo kwan bi so de anim ni se papa ya semne ka na ya ton no me ohonom me nko bebre be de enti a me nko no se omo mra bi ya ka no se esei na utie ne nkomodi a wodi a na chese opa chese ka bi kro no ne ka ne kose ye na ekoto no kra da so si wo mebo a ye nton ye mutie ne yo gosofo enfa goso goso police fo mutie ne ye ya na edumre bi ho no ma nipa bi nyo madwen se seven predators atale ehye wo mo no sa na munua police ni a seven predators ono so atade esu tu nipa fo e wo kwan bi so ovoso nipa ne ka no akonya accident so tromanu mienu mani han ono na akotwe ka no de aba fine omo omra bi wo a me de miminim sese ka ne besu edumre bi e bo no option but edumre bi a ewire ni sande oso entomago sa na e beka no ana brand ye sese ka no kosi ho no wono agwa na twe ka ne kosi ho ana mo je ne number age ne particulars enti se de minim ni se de enti ye je nipa number aye se edumre bi na se roni ehu ani afrokache wo ka na ache wa ha o enti we na bra na befa na na bra ne enka ho asem santi ne age number de bia na me ka se health insurance o mo ye ya ana health insurance what do you call it national card de bia minim de enti o mo ye ne sa because for sure nipa ne wo number ada ne yanfa sa nipa se me o mo asam wa me card na san ka me number hye so e free to form na obi fa kura na kwa frɛ wo number o card ma wo se da form but Ghana form pen for oho ya dwan da ho ya nkoye ne sa o for sure nipa yi aba mo age ne number mo age ne particulars se achakura na de na wusi adi na asem wo nsem no wo ye wo fa phone frɛ no yemu sa brand ne nkasa ya wo kan wa frɛ no fine o for sure fa no nto ba bi yeti kromu ane yesi obi bebe obi a yenhye no se chinchira fa sika se bra asemu ya ni presam pa ka na maton me ni problem ne mo me problem am won se mo charge brand sika na fo so busa ne se eye be ni ye bebe ni sika e de ato ni tire so ana ye cash a person from penny phone tie say o ka person for asema na nipa bebe aja mo ye busa se sa adwuma no madwuma sa na tie ya na motan yen edu mu birthday dia na mo de picture base ya fato so e chikoko edi ni ma motan yen mo mpe ya sam ba edu mu birthday so a
anamu ye bibi na koye dia omampani na no oba ha ya oba friends say aye kumasi aya sa run about yi so am run about we yemu sase so oba na nsam 20 ni na chanka omampani ko baba na ye nano omampani dada John mama wa friends am trofo ya wono magada e de nsam to omanim na wo ye police in out office na samba ne bebusa ba ene yen kasa na kasa ta na beso za kwawe ofosu ekwan o mede abrante ya fasui me de se car no mu fi so mo mra bi ye che se car ne ye tonwa o mu makirem so mu nkirem su do a enwa ye papa dampare won tie sa asemo yi eye die nti no mo je ne particular je ne number na mo ton nipa ne car na mo amfre no na mo fa cha ton car na mo obi fufuro na mo se twa ntro se car no ye ntwemfa mu eye togo nipa su kuta paper kire se nya ntwemfa mu ente which edume bia mo ye ade bia seven previous akura kete kura no wonni tifie no fosu wo ye na de bia otimi hwe odin kasa na bia wontimi nkasa Ghana makasa no ma ekoso Ghana no fosu senya botre ne no ma bi pa sa Ghana eye sabe minim de ntia e no ma bi asisi kuro bi so na more than that okay ofosu ye de say sa sika no ma jafra brandy ho ye o ma charge no sa kase next time am pay taxi next time and first ka bi ma ha Kwama press for Ghana press for mujeni yo next time first ka bi ma sika so na de ko ye o mo je no kanentem 1,002 no mo 1,002 no mo request for 2,000 no mo request for 2,000 mu je di o when yenti wo sa ka chense na lawyer no so no ekwan bi so no wono so sa consultation fee no je ne ade no ekwan bi so me de me hu se wa moa e wa kwan bi sem so ko ya the arehu wo ne se wo se mo bob wash sa enso ka bi acheche ka wi nenti abrantie yi edi enti na sa ne ka ekosi wo ka bi acheche na ne ka maton chese mo ready hu e na process for dodo na hwe wachi o wo mo hwe wanim no mabusebusa akwoshin wo mo hwe ne sesebe wo chi anya dubia masa no mo de o mo mpe edi okay de ofosu o me de masa mo kwa we de minim ne se edu nwe bia me se nyankopon ho ene nsuozu ho nyamini mi de enti o de no ma ebeda ye se yensom wo mo on fa snap ni kozua nko ho obi odi sika ni bibia including the talk car because you wajapade ofosu ade yansa ade ye wo de ya o se no odidi hu short ya no odidi hu na maton car no ka hu no maton no abrante o mede the life nya twitwi fam gwenya de bia sese wo cheche wo kwa wache esa nko bokura nsa na nko abaha on fa snap ni kozua nko ho si ade na asem won nsem no straight wo mo nyina aduane wo nyina nka pint nko a masa bo mo nyina adua because asem we no aye nkwasi asem bo mo nyina adua onku mo ofo so na de ne wonye wo de make obi si won tie ase a o metu abrante kaka no okay ye konia ne dank ye ko dank mra sisi na ye ne no enko twetwe enko mo sumadu so mra sisi a natural complex no na atasa no manita ka ti je se man amansanya nse amamede wan se ya de ni pamenya mshushwa na ya de ba de nso no iwanu du anodu no bi e won tank natural complex na se ja no for se ya ho tuti no won na o tu se bi no e ye won na o for tank ko na o for je ayara pe no o to o tu ya ani e ya ko to bi akoto fi no a to se bi no ne e de akano doctor me mo pa emi o bi akoko di akoko me so de wan fi kama doctor yen ti o dan so yet say oh na ko yeah ko so kama say ya o ka say ni sango ni say sango pa ni say so wo ni ya ne pa ya I just know what you did. Yeah, thank you to the family line. Okay. Into authority, but no me are Casa. There were and Pama coming into war with young Yari. That's what her parents and the Belarus. The Belarus, and then shoot can feel better on the bar. Again, soon go and I'm seeing a yard as I'm going to young Yari. There's no Yari and Tessa. And then I didn't learn a yawa, and not very much so. When I do so, an idea what to out. When you go away, yawa, don't say when you want game.
woman in the account, once or skin, or one so now account put it in so or maybe the quantity out to the inside, not every woman, mama, or casse, a warrior. I'm a whole one and some to pass any of the bottle for when you are making up also. Or maybe I didn't know of the bread one might see. Or maybe I didn't know also keep no problem. And then mother will find me. Now, so the idea a time a man will eye and do that. Ah, Yaria, oh, bar, the two can I would get a man insane, and I will see what you say. And now I pray to you before now and then I get a problem. Yaria, come on, member the brain, a whistle, engineering. Oh, you are here. The Bema was almost happy, or when you say, can I uncle, or to what I for after all, for weddings, after all about it now. What my knee? How much can I go through? And one woman from the tomato one, not in one it will go elephant out of Premier. And I say, maybe another day will be Premier, the spells will do what they will do. That's what I'm moving to when they make me so far. You know, we are in a start problem. In Japan, you know, we are here, you can do for now, of a little Swakata. I'm not in the air, so no one is a little woman on fire, venture come. Who's a woman quite on fire, venture come? They can add a program and then you will see as a woman. Who are one that find to do? When we high cholesterol, only diabetes, only hypertension, there's only any kind of that is a non one. We are really deep in our casa. Young. Can you walk in to say, and you are the young, 20% of you, and usually a number of you, and I am. Maybe in a million. A bad was when you say, now, yes, and about from Paka. About I will be a Panya don't know about or what I will the man. I never tell you, and I say, well, I didn't say, what if I never about one of the Panyabo, I would give a thing is here. The check up, the first I am also saying, I'm about the old very young or so diameter. Now, also Diana, I can't say, I didn't say to them, when you say, what I said, you be 20. Well, when I don't remember what to give a few years, I have been one, even for me. Yes, I'll take to my train. I think that would be the first place I have moved me now. I need more recruitment. 10 months. I check over nothing. And I was about 4 minutes in here. But I will one pound to now put on me. And then I will be out of my young woman. I will. It is not to be out. I am. When the actually we have a change in the I thought I would go for the yeah, that's all here. I need a catch. What I say, look at all in the room. But if you get money up to you, not say, yeah, you are. Then you are quite how young you go. You will be still for me and say, so much of the area. What to do to what? Oh, yeah, you can I am very mistake. What I am very mistake to say. When you and when you want so I want your barrel, but you are not saying, and you know, you are found I did about it. And you will go back. Who no found you do, and I won't know barrel to do, and I won't back to it. And then we are the member breaking what you say. Oh, you know, so why? To swap one in the afternoon, I've got my opinion. When you are on the tire now, yes, I'm thank you about company. Yeah, you don't fall out. Love will be near my area. Yes, I walk with you. If you're not say, I'll pop out. In Jamaica, I'm one direct. Nothing but ways. That's what I'm going to do. Young man, 0244 That number is now for what? Yeah,
Doctor come on I had na ne guy you say enti emusa si e friend nnam yade enso bi o so a e won kanya on fa wo ba dan fa be mada enso sa ya de ni bi abam so nnam yade nko ani ti fa ti go bi fo be da se nnam yade ni bi wa ti do ho ni do ho a ni na mo anu so ni ko wo ma ya wo so na mo na ana keda ma wo ni a yo bi fa the quick response ko system no e be hu adi we yare ni attack no system ni attack no sa be ma be sa ti yare wo bi do wo ai no ana nnam yade ni bi so no kan onye ni nyina na ki so no ba dance na wenya obu ho no ma so no ba mpa na ana ne be mo wo bi ko antia na o ko ni so the support the tower na ho nye be bi ya wo a wo ma ba be nya are ni aha nti mo fa obu ko obu ho ma wo fa no su ni bo de be mo ntia ai ana ebi nya ba to si de emi ti omo a omo de omo achi na so no de o be fa ma ha wo a no ba ba ko mo fa no or multiple partners. Now, for one year, to me at high risk. The moment you make me a real impaired with their change here or no, what's about to do. That's back up and out to then I just almost look over what it. Don't point. I know my name, I never be a problem. What of the music for to say, Nipa, who knew me here on yelling this and doors. Not a doors who I was over that. That is a serious and let me idea no a deep. So to say syphilis to me ma obi obi fra to me ma make go no na che say sisiano asebo to me to brother is a damn is obana asebo to to a it is said we go from to dim sa not that you ko akopani sa omo atutu mu se wo ngu se aboa we ne hame ana asebo ne hame no tutu mu no mo a obi be na exam person so anso bo ne mre ni ko so anso de be ba e be so yo ba people have been given PI, which is pelvic inflammatory disease. For pelvic inflammatory, now we want our country dementia. It's answered when my whole one, I mean, now I hear dementia. The book not say what we hear. I'm like, you're human papilloma virus. I ain't easy. The book not can more who get cancer boom. Now for our area, bro. What you do, what I want to tell them, you're going to see my brother. The book man will double down. The account of the book man will be skinny, now say. Who are where Bama go from the Bama have flying, a jacket on my Bama. Then we have to walk to come and show up about the hair. Not immediately jack. The wish one ma, Sa immediately you are the book Yama with that kidney problem. Kidney nurses only a kidney problem, and hypertension enough. When you kidney none of pressure for pressure call, but I would have to. Although you are never an empire. Aha, not in the whole bro. And nothing you catch you be as a whole, no, you are able to be a man. Oba, don't member or partner account. Not only number. Oba, if they will check up, no problem. Yes, mama. Yes, mama, we are. I think I jump over. I want some for me and me. I didn't even. Then yes, I met you. Okay, a good tank, natural health complex, and AB common. But number 2, and we want city life at this school, and a bear who pay. But for young pay, and then you are there, no, we get what to do or soon. Not just said your amount for 600 say, and then we are there no, a yard will be a any who. Doctor Amiatia says, Papa. Doctor Intino Sabu, Ubia, and then we are there no, Ubia Bratan home, Ubia Mata, oh, Namiari Plata, and you Namiari 1 year. You're saying I want to be count with your post-its. I will do sour break, and the pipe back and a baby go by one week, bear me to bite. You don't have to your hand way or you don't have hypertension, your hand way or then my way big proud I want to know what your hand way I feel. Then my who's who I can be a thing. I'll buy home now with your hand I feel. Now the air cat say, no, we are here, eating one. Fabia, thanks, thank you. You have been a billion Solomon and Julia. With us, how we but thank you. Or fat in the car, or fat in the car, when you move to follow, when you do run about, or when you walk, or when you walk. Santas run about, or far, or sick me what threading, who sit at the Johnson war, on can't be as a me what down, and when you taxi and apply, I didn't buy a fior. Who look now prayers to a telephone number 0244 01 75 75 56 56.
0244 01 75 56 and 0266 59 0266 Okay, Doctor Yebedas Papa, Dank Natural Health Complex, Dr. Tapenia, what day a Juman by Profile by no, or no, and Sabi, and no, I can train from one. Okay, Yannick Tank. And a train commono. Ya kwa anymore. Go as much as it goes through. Ya ton abranti in the car. I'm at ton. I'm so this kind of control by foot beam. Ghana buy with foot be wa. I couldn't depend me and send me. The nation's anchor. Ofosu be me radin share ni pebia no winsta eja sei. Owojeso. Eja sei owojeso ton pabua. Radin yakopon share na wi wadi matema mende. Radin share be bi obi ana onya ne kese. Na ofosu macha go so mahena na kwase bosompra otumfo betwani. Radin yakopon shira no. Na bakan na ekasei. Go so de emse me be dwumadie so ne mechini radio ni TV ahodo nyina dene se obete se ensem bia time te se ne ayati bi bepia fido because otumfo betwani no wonhwe kora ama na sase ne so mfa nsem hunu bi ama ho we wonte ye kan ya wati bi fufuru besi aye madimfu bi ampie mfiri sa go so side wo ma na meba police for no na medikin akwa abranti da bia me ka se kanokora che damfo mense ya damfo agro abranti no aye ni amon de bebira time ni kwanse esi ofozu o car konya accident nipa mienu ahwere wo monkwa ukoya car no ho asem ni hia che nipa ewu se matese MP ni na kobo ho ka nyina se nkofo na busuafo woi se de na akotisi aye o mayie ya nte ho nkomo ba akokora mfiri ha nti wo yesa wo ye nipa wu nitire o ka ni hia o che wo no watima toka wo ba akofo no be nkofo ma mienu na ewu sa mienu ne tiase o mso betima hwa busuafo foro aye abusuan ni yie obetima to we be mprenu edisa nu mum ahia wa wo ka de na de ni wo na de ndi ahia ma otu wana mo di ma mefo nyina zo mu du o ma wana mo wa eno no wo ka sei etomre bia nkwanhia timisinya wo fort abawie de na wo ya ma abusuan na hunu se mmade na si yakura tima bi wa akire yemfa nto nchen ufiri akoya na akoyare ye akoyare se 8 good months yade na ma yi ahia yade no ama wo ka esi ba bi ahia even wo yale kura communication a very great thing over fresi adi papa say na esi me ho to me ade meba munya abote na komo kozu say ya e na we yesi a ne ka na tan nka buru so ba nkomo wa na wadi ne meti afiri wonu ma nti bia amfiri wonu ndu onu ani kan ma nipa nya nkwanhia no anhia o anhia no first if you drive na kura me ne wa me mfa ne police station won gwajewe that be tumi ka nya nkwanhia da hospital ni tira pai uzi police force mfa me do ko gina ne so 3 days atam ne ko police station wo ka ho asem ndi na de woda ho boso me kura ne ho ndo no untumi from nkantom so yale da ho no yeso wa bia wo so mu treat no tom se da say na ho beto de beba no wato obo no wako gina ne kon so atwe because case wendi e was that driver ko police station say de bra na ya na yebo ni wiase no de na ya na yemu bi mesika ye e de ho ma mpene nkomodie no but police fu agimi fu abefrem wo go so mfom timi so mfra sa ne so nkom ya nwene ho mutemu kwatena akwa se nkrasi de we de age de no fasi aji bidam bali tiemi a wo mo wo ma tete sa wo mpa mo nyamfra sa se go so ya mpense munu ho de ense munu no obi ka tima se police station na ka di 8 months pe wo se aji bi se Washington na aji bi na ni da wai ani nimdia okura ni nyanse okura no a obi ebo na ba so wo bo adwuma wa hai edu o ma mo sa amra no mfa ntun se bi aka edi 5 years wo go so esi police station bi edi 5 years de nipa ne ma na 10 years de nipa ne ma mutumi bo no Washington ono anu so se ka bi esi obi amohwa ache 8 months ade esi ba bi 8 months ache na ne nge ko mazi ni fitemu a ka nim ka be si woni mvia di wo ada na muti kroma mo ya de be favor mo nko a the police ni bi na ka nya nkwanhia e na si wo na di 8 months a ka mbetena go so aka chem se mo wash no mo di afra me nkwati ase ka no e togo ka no wo ye custom ni ya ti kroma on police ni a wo ti togo ka da police ni nya togo ka no custom ti ka ni mu bi o wi a mo di afo mo mra kwa so wo ti go so ye ma station wo no e wo no ya sha custom ayibo e na wo akọ wo shi ka ye togo ka
am obi so ngo ye biba wo ya custom ni ya titi kroma ngo se munu se ya go kasa ya no ma heda de sa enje tantan bi ni nje na me ya se maka wo kroma wa ba timi anya kwa bazo mi si bi firim na odi 6 months asere me esuo go ni su bi ne ye nyama ye twa me ho ahia Antoine de je kai ani me bawa mummi agozi se mewu na menyankwa ba de a udi 6 months asere me go kro no me se ya to ya budi agimi fu afra kuro no ana omo ye ne me be ye nipa yankwa mo mfa ho enti me ya mbone na me ye obone ya me nwene ho na nka ye de na esie ya owura pem so otumfo se etu asase ba bia ne betwani wo na ne ya ne se me am wo fa akwasi mensa dugu asante roja police commander okọ retire go so no ofire etika police ni bia ogos bi so hu se musini aman na wo wi adwuma e de ndidi agye adwuma gye di mpato won ni kurom nye yedi woni ntu free sana na do tanko akufu ado besina kokufu kurom akoye ni amon de ho no wa mu ade because ye ni apanyi na wadi gie twasa ni bia to sa respect ni o se mutimi de mamo na agwatena na ka we esi wa auto se na abenya we esi we auto se na abenya afa ni e ba ya so ngasa an no besina mo kire o man ka mo ngasa kuromfo na mo kire o mo a ga mo ngasa enwa kesi amuzi asi osunya ya yesi achi obi wa kwesi apozi wo mungasa and yom the beji fans o beto ne bo apia be chiechie mu kama obi na kum obi na ya chiri yesi o ko chiechie kwan fa so chiri no mu besi ye hu mu ante se mu ye good wato obi ade didi aso ngasa mesaji bidam parisa o mo yesa o gosunya minyini se no be yesa ade no minyini so de sa amana no be mom o mpa mom visa asa no se yin o mo yesa mbetena se bia medi o matam ansa no mato am komoso Gozo ya ne ya de hye ho ye funu mane gozo ya mo bia ma mfa ni di tantan wa dwuma tantan bi metena ho ema ye ne ma nsam fata wa asase ne so okay wo kasa sei na se wo bra de be ya so nya bia de enwunu pa atesuo na de si wanim na wo hwie na tom e mane ya akono pa de bebia klobia ena mekanfo namde amawo enye bia ni bia o da bia o enye bia nkonunum bia ma yem koyo ya klobia ena mekanfo namde amawo e ba Ghana ha emfie aduasa ba akuni nanim wase da eyiyo ne aponto ni nyina da klobia ene de yo na de ewom se oyo ba pemfo nkonum bi oni mfie du nwotwefo asem enko klobia so na bia de chale yentwa kama amanfo enom papa klobia no enya asem keto akora burukutu ya bema nso enso ni burukutu akakadu no wom kama wonom na efa minimum akoyo kogu ya mu a utumi atibi dipa na Food and Drug Authority si burukutu no utumi ton baabi a ton sanyina no burukutu no wagi atum de om stamp no asiso kama oba pimfo no mbi uni fie du nwotwefo asem enko burukutu no so kora orofo yempe burukutu ni bi ayuyo bia yenye bisi ase a ebebo apa 0244620294 0244620294 eburukutu ena mekanfo namde amao Lawson beverages or the nyoma pi na badwaso or the nyoma pi abadwaso or the Lawson heba mesha ba Lawson local mesha udwaso orofo yenko pebi yemu bobi ebebo pa na or the Durema capsule Durema betes so abadwaso Durema betes no ena di ahim e wo Ghana ha e je ne ho sechere menano amamfo twapa o se hangover bi enum nenu brani wom no ti no emema no di ho adanse yese ma papso kombo enso eye kama orofo yenko pe Lawson ni nupa no ene ensa wo de abadwaso a omamfo atu agu akira etuetu omamfo aso no yensa papa Durema betes no yetwetwa bi yemu bobi cholesterol nyina enso ebetumi anane 0242133577 0242133577 Lawson beverages and I say men can chira so ya some go through aposifo abrewatia Ofoso be mama menchia go so man hene na menchia chichedua odon so wo go so MPP chairman ya wo no ho mi teacher preko pe eno no kire made na o se twa me ma 25 from lebi mi re mfinida na ma watuma yi na me sane ne ko share program ase o se ye share na me se ye share anya o san ka untimi me share me wanti ma me share ne papa ye na ofo so be ma go so eye yankasa ye kuro ya ye free ho
Afoma na mesa ko senior high school matena go sunzongo matena go sonsrem yatena ho ache na wote se binsemfo se wono ma omo hwe se wose wo boa ema emra ye adwuma no odi sansemfo na ofoso be ma eyetiawa onko bo omudua tie onko bo omudua se IGP nso nka hwe ena wono mo ka asam so de ya sha IGP ano a IGP nso mpanyimfo mi gidi ye se wono mo tie ye show yi wo mo hwe na ba bia e sefata se wo de sa prosifo na mo google so wono binom e be fa no mo fo mo mfa so because ade apanyimu nkan ye okan ne sesen o si bia cancer na se ahyen agu ho ache no se me ka be si pro station di be se 8 months a enya ade a ache Sabo kobo she say what the adoma ekoto so akobo ni donko bi say obi a wa wo peka to bi adonko mi obi a metonko elofo so be ma yetiawa me so onko bo omudua baby a wo no say odidi na atwa nso anase wono mu nso a anase mo mu so baby o mo no so mo no mu nso odidi nko ade yetia wo nko bo omudua obi o wonsa e wo bu bia because waje me information na say bia say wo to me kura na me mfra wo anasa ebenyifo se mo nto ka na enti wo mu try how many times say wo mu fra brand na wo mu anya no omo omudua simple no mo nko na fa your friend saying happy birthday mama Salakoba. Okay. Yeah, but sorry, and ya wishing it properly. And then the birthday, and then mama Sompa. Okay, young Cocoya name, anomatruphobia research me. Anomatruphobia research em send a can pussy nibi and the toy. Chief producer, Messi anomatruphobia research em supposed to be not talk can. And young Quano, I assume with my time so cobudiano. Anomatruphobia catch him say uncle Bodia because prosifo na bi ne beto car no men kasa nko akiri on damper on say go so prosifo magu animu so magu animu ase e kira mutwa we ntote talk ma men na kire nko damper de betre also magu animu ase adwuma wo bo nyinaa de wo ye nyina go so prosifo gu animu ase fine ya say yenkoton cars ya che go so post station damper ya ka sete sadia yen ton kase no tie musa se ka no esi ho ebrebe emresei afe mfie mienu bo so men wotwepew eti posi ni no to ka na ni je ka no peso de ye adwuma eno ti me ka kira dam pare se IGP meto ne nkra se o ma ne homne so emre bi kesi bi si kumase am sa ade chen ya no fa plane ba kumase ni nwuma sa no ya na me bona ba so sa akwa ne so asaso do mfa ni agro na agwo sofo aposifo aka asem ato so o matwa ntoro ato so AGPA mi enton kan wo go so eye tietie akata che kwa akoma to ye mate AGP na mato ne nkra no go sofo gunani mu ase go so for posifo gunani mu ase o maka asem ato ne so abra IGP nka asa nya IGP na kan yo tom posi bi na toka no wala kwa akoma to yem nkra na mato no 0554931931 0554931931 yenko homa ne so amanfo ani abre papa se ni biaka eya asemu enso be kwa wura mu ano na ka bia che wo hokura ma wura fufum a esi ho okay hello Yeah, hello. Baby, I'm free with you. Yentio. My Joso, Mamma, your man who so cry, your breno. Ayo, Mr. Mona Samoa, yes, yes, on TV Rebano. Mr. Moon for so many more dear, or no name dear. Is a mocha will be a shaman to Mbaka Samona more for summer or my own tears. Ya Juma, ya no bomb, dear, and to no the kind of codins and some. Hello, but good evening. My dear, so papa, baby, I'm free with you. And if I told me 50, Sunami, yet you. And if I told the man born when the born Nipa, okay, Nipa, both are for
suba omumu ano ehwa sana go so positive omu ye wo hu omu ye kohwefo papa kama ne ba fomu ebinom manemra fom ebi ye kohwefo papa okay hello baby afrefre udin me pacho me figos vai sia de me Kumasi yeti o ene ni days na me fi Kumasi boss o ba Kumasi na me ka say ye muta ye de ba ya me idru gosu krumon man entity for police for chain na be ya muto no ya fa ni pamiensa ye be ka be come de officer anyi mire no nsuo o me de office o me de muto na kusi daddy asa jiska asa me de muto ne mai o mo je mo say Omo je 100 cedis. No moto simi lu bi 100. Eni guasie sika. Obi 100. Me ba ko ye pacha wo bontin mo. Police ba ko ka mo so o so nya me no mo nya no mo maso. Oh boss. Okay, hello. Baby afrefre. Ogo be ma. Ye. Me pacho bra imane. Safi adofo a. Oh, in fact, and Yanamo na Yakupon Islam, but a monk, amen, kura. Amen. Oh, Yakupon, and Yamokasi, on to Mokom, among you today, or yes with him. Mira, the Dokan Pass, when he has a yaw. Now, Kasa saying he has a man, Cabran to a Timonte. So the Muddin Kanka, any of the person. Saying, you know, Yan and Asama. Kaso sikani bi pa ka nka bi supposed to be tuma ko yesa de anyamo ho sei go so sikani bi a ina ne ka ko nyan kwesi a ti ko mbekwa akoton enka sa supposed to be said so woto ahwe nyame na yesa nyam bra sam ka senti se miwa oba na ofe no na oka bi se na mo modua oba on ka na no ko chia on ka na no ko chia ono na di ya no ku bi na di ya no anko beka sa anka ne dan ko se kwa no tene o se kwa no tene yena ye nisika amanfo sebe nsam mono mu didi ensam fo mu didi en mi ro fo fio nim se ensina me kwa a try we ko high court was you also me se ba me de money etina de ye ko high court you also ene se minificanti me did the party 99% and so ene se minificanti ye ogu se etuma bo so okay hello odi ba bi afrefre Make I show you frame me music in the casa for Poultry. And my dear first with passion power from Poultry, the Asem Mpe video I'm showing. I make chair will be a can on somewhere. Okay. I make a show really miss. I need you a boy and say I'm one of them. I uncle and so yeah, Ghana no akwa abati wode kokotoa ensiaga hello baby afrefre udi last caller Efere pa kwesi yetio because every for no okay oh hello baby afrefre udi ma me last caller hello oh hello Majo so baby afrefre udin friend Pitan ka from what yetio the can say it happens stadium where was not all the copy person ma up progressing will be at the say ya tonka say an asset to we wa that you know me na no ma bobo ya fama me so be kwa hwem na e post ni bi edia o be kwa mesi anu matrofo bia we sa kire me post ni bi ani breka no wo sen be ya wo hwan sen edia be sen hwan sen na bia si ankasa no ano hello okay abrowatia kata cheke wa koma to ye mwate na ye yasum ye betwe ama na te se te mato agi pinkra
aposifo ogo so gu nanimu ase din kura twa amanfo abe ti wa amane homne so omu gu nanimu ase se prosi adwuma no ogo so o ma to kwaku mesi o ma to ka no o na afa ka no o ma fa ana che tikuru anya nkwada saka se edifa broche ba ni ade ase over age ni ade e fa hin twemfa mu no won se da bi nya twemfa mu ka e ba o mo se aye over age nti age won se ya tu amna dongo bi e de agum se yakata so da e fa hin e wo mo ho o me abrotia Ofoso be ma se wo asem ana so wo help Asem Mpe Nipa for ye kama wa ye ma no ye 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552095593 me no bia be free bia no ye beje oso ye sorry adwaso ye for happy wonderful and glorious birthday e ma yankasa ye ma me Sompa hema ma Sarakoba of Sarakoba boutique mama enne ye wawoda we Sompa hema life ona kente we fa na dwesi so kentino it's mommy erade nkoso ensure na omonyi cha hoden ni apomuden ewo mu erade ema nkoso ewo abrabom na omo ahoden no na de ye hia ne maami di ni birthday last week gani na mama nso so di ni edini de ne ba no so ne oman ne di ni de ni bo mu nti ya minim se July na ya shada o shada no ochini fie no bibi baba na ka me pese mi busa na bibia na hey oh onim show ye eti mo bi erade kwaso anya okese ye dompi so fa hima erade kwaso enshira na onye wado ye se de da ne da so last year odi bibi bai me si wa anya kwa na ya kwenta Sakoba Mr. Sakoba daddy buache daddy buache wa anya kwa na oba bibi udo chance mo ha obi type ma me say na we part of the accident ko person ye kasa ye bre no na me ya do ochina ofo be ma ye for happy birthday and so bacha munyi mom mfiri so ma ye the happy birthday so Emma Paula Aram Bezra Oko school Mother Ignatia school no go so we efri o ma me and efri go so ne bai we go so men hu ne ntem da bi we said there one kasa wo fase anto omma go so post ko no say tonkra ma yi so for reverend ne yire reverend ya kokko so post station eti we say we yeah reverend ne onu akasa ne ho kenni Reverend Mrs. Bezra ene nkura ne nyina David Mike ne aze omo se erade nkoso enhwa wanya 12 years erade nkoso anya okese omo onyansa ne adwenim de edo na efobobra na wabe panyipa ma ho aba mfaso sa abe na ye nyina yetime atel so abente no o ma me ne abusuafo ne nyina se omo do we love you so much enjoy your day to the fullest we free o ma me no papa ne abusua ne nyina ho of also be ma Reverend Beko ho obeko ho china enti asem da omo so hu ne takwa ke ma ne ko e na ne wife no so kra ye adwuma wo municipal assembly ho ali o ma MC asonte ye de nkra o ma MC asonte ye frem a yenkasa maton obi ka ye say ye frem wo ye to na sen me ka o ma sem masenya fo so wa kasa me nkasa aposi fo ne duru ba bia no fo so Aboagye no ka o ma sem na man sem me ko se mo amani guase ni pipi mu bibi wudi amaje na so mamo udu birthday ana enfam ntoso munzo mo ne yenka me ba presla o ye friends airport runabout aswansi po mecha police ya fanchi akase enkoma ayon kwasi atwibusu yakon we communicator ema NDC wo go so wa bense na yeso de akoni yodoso mimu o police abetrans dada na enodoso mimu no wo mona samwana aso odoso mimu no kwaku na odoso mu no do so mi mu ene no ma be papa wa ha na no obi am obi anko mo mutie mo obi an ka chire so ya crowd na obi an chance ne na do topic e fa ene topic ne ya de a e show mu a ato a enko yi na e show mu e se woni afoforo nche mo fa good sex so tia se good sex se wukunu na no o de batwi mu abetimi ya na ne ka li o meka